na addressing ni baby na asema okensu ye no Christian say uka enkran kese wo Brim Central Municipal Assembly uya chum dance nchen a odan kwanta ene duo nanso odan kwanta se mi ken mo park ya be hyebo anwene se eda ho mo kwan enso bunipa ayebeka opa ana afi mo clinic ya dia no tumu ma edu mri bi kwa ne mpenfo bi se ya agenda ya seti na ya tise onso so person ya wo bibi anyem bia I want to go to Gos ye kumunipa mo kwan ye na afi mo nso a mapom de wonsem enye na mo ye ndeng me da se bebre me taba me diso ubu to mo maka to ne mala wo ku mu anu mo a se ku e da ku ma me na bu mu tu ta ama ko pa de de tiam po na no dia ma community ne be ya ho ni mapa e be pa ha na ma area ne ko ra no ne ade no ye nyi di ha because the case ho adwuma ndi ku mu ha adwuma no mo ye wo ku mu ha ni kanya na ne ma na sa be fra e be ha ye eti de metina ibia na me se metina ibia kwa community no osoro no me ko fanya ama ko to metina di na me ba be ye eti ya se e ya ma contract na check Honorable Alexander Kwesiakwa yes amata what in kraba I be see when the process then stop when you me na contract na nya check a ba be ye money ni ya na we dia me ntwa no facha mi o pacha nyambia Honorable Alexander Kwesiakwa enkra no odisi nipa benso ene be ho ebre o aha no mo na me ye ni sahene na me chame hene kase na se nkwanta hene se ebi na me che na me tikira me de koma me de kwadano edi se open mpona ke dia tem so enti so ba be ya minti me ni yi na minti challenge no ana sabe me se ento aba ma me pay dia me kodi kakra me nya me de be za me yere ne me ma ne me bushna po no anu hu bi na me twi na ka me de bo community no menti no se obi e so aba ma na yi tua ne ka no o ba be ye ke duma na me fa na me nya idea o ba won se unyai so be ga na du sika jobo dum abrank me jai ejama me tena me timi sika tembo to na me aka enti na me de ko pisa bola no abo community because eduma ha na se government ni na edo so ya mu nye extend ko di business affair ta ban ne ko ka ye dia yen se me stop on na me ko ye kokoro enti me ga ya me target another you know ana tie nti ani de we de mintwa no ayasabe yade bi atete omanfo wodan kwanta pa sami ken ayasabe besi aba ye adwuma edantuo enzuo ni ho light ni ho wo mo bre papa ayasabe de emoboto na ye ntukuya na akra etete opama o ye so okoye Honorable a suspend we or suspend o say entanko si da ben na mbeba site me momo die enwa na me say say electrician for the pass over ya no through the bed na so mata ya to that na me aka de meni mu nipa na wo mo aba no na obi na bo mama ye so no mo peda na ko so ba ko no peda ya me no tina mo peda o bi ya mo mata na no ka ye man because o ma ya pa na me tina ta ke me tina bi tina me ya dom no mo ba de ya de dom peda de ke me tina amo bi pa ni wo bi ya ko aba na for my bi ya me ma no be week or 2 weeks na se ni wo ya Tamo maswati na ngeke metina na matata metina. My name is Adre Danswesiedu. I attend school at Akim State Preparatory School. I always listen to Asemi Dika on Ahinkai 93.3 FM. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusigwedu. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusigwedu. 2021 na year of loss 2022 sisa wa yi da chambo fo afrimu na ma ya ma me Mami Kate ko kai on ni ja to pa no wa yi afrimu o ya ka ta me ya na wika me pe adisheti mi ame bomo de ko tiwa what that constituency tabi na fo ko kwa kura wa guso na ona bo me pacho kafra ntwa no so kakra ho na me nkyira ahwefo ade mo Facebook live no epoya ye suabe kwan na ye kyira no no ade semama epo esan enim anem won penifo no a mo de wura politics ni mo ntino bi odan benya no ye yin kwanta bi enye sa ade na mo to odan na kwanta de mo ma odan kwanta so kan odan e odan e kan president de kro enye ne de president go kro enye
where you try them woman. I would be Corono. Radio never defended the Acoson, men defended the Acoson, but when you get the Notinia position, I can't FM. When you get the Notinia position, Mimi ntabia mitie kwaku endim kusibu adu. Let's stop for power as and for one because of who bring your decision. Make me 20 stone and Yamago. I'm on my Mojima. I think. Huh? Who quite Chiran Mapuzo from Patuapo? Why you want to tell me? What are the other? Most of the radio and some of the Jack and Amaka. And it will be near you. That dirty politics, not as normal data, and then you never. I will give it. Asamidika. Asemi asemkese ene wa henkan FM se me menda bia no pa wo sole no pa na ope ba bia tie a obehu sa asema mo kan ni aye no krede a eno ane ahenkan FM asemi dika show no reporters amofa shows no wo se no kra pepepe o mo fa asem bia ye foforo sensa mo betina abo mo status a programming asemi dikan wo ti se obia ne o manya problem bia da because o hini o Ochamio, FCU, President to Asa, no was about to no mababe. A no cressa semedica, and pass was medica, a no crep piao. Radio Papa, I'm posing. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusibu adu. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusibu adu. My name is Adle Danswesi. I attend school at Akim State Preparatory School. I always listen to Asemi Dika on Ahinkai 93.3 FM. Me kosa bankesemu na mejo also amen damage mamoda me be shabo ami tumi ndiso me call mo me kosa bankesemu mejo a me ba beti petrol so odo also ana petrol boa ana ekoso me ba beti niama so nse me ba me yafo so braso grad yafo nya ya wano and then only keke once a year ya kai keke once a year ya bia bua ye dey e me yafo tumi to one my tia say she pa one dey ba no so called better than she say no and discover by you go to go me free chebi chebi one who's kebia na beliza anu who's kebia ba mu kebo My name is Adle Danswesi. I attend school at Akim State Preparatory School. I always listen to Asemi Dika on Ahinkai 93.3 FM. Asemi dika omun kata nyoma so nyomuhu na omoka Asemi dika omun kata nyoma so nyomuhu na omoka Asemi Dika. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusibu adu. Mimi ntabia mitie kwaku endim kusibu adu. Radio Papa, I'm posing. Senedika, inabeka, miaro, Asemidika, why Nebeka, Mama Yanka, na ensem bi wo ho a ewo se yesi ni pinayeka anuntina ahenkan 93.3 FM akofa dwumadi a yatu din se Asemidika ediaba memini de bia ewo ahenkan 93.3 FM anopa no nso nkopem anopa no ndu
bra ne yensin konya enka ensama edum punto ni yedie beba tiebio na ubeye abozege Atotoko ajojoko enye Yesu atuma kamawu kojojo ha shaba edem enye Yesu atuma kayawu kojojo enye Yesu atuma kawai enye Yesu atuma enkawai fa no pay ana pay me tell me say dem tia say ya diwe ma odu kwaso na dia kata ho mimi dano paya o achima bobo ya dem tia ne say osumasi kuta ni nsem sika tenga na sidi oteje odu kwaso a na odi akata ho odi atontoma kata ho hwaya wadani benkum zo edene ba ma ne dan benkum so na onimse obeda benkum so na onimse se beto no na onimse ne ye bebo ni dwadata e watema bobo de background na onim da wan dance ho da ye da dia to no na betimi ato me ene wo anopai abribia abritawa bia mu sam no kase ya bibia betumi asi anytime
but obia ntumi nkyerɛ and possible say betumi asi na so Yesu adom ti yɛda so te ase adom ne humobro no asome ene wo so okai bɔne eno odi na wotwumu kai temdidi odidi papa bi atemdidi odidi maame bi okai adwaman abɔ ne na wotwe mu okai ensa wahwegu yam na wotwe mu hallelujah bɔne a wadi na wotwe mu nko ano ye kan ye nka so ya adum ne humobro bi keke na ma ye da so tia se kan ye ka tia se fo ho bom ne asum Nyankopɔn ye nde Nyankopɔn ase na dum ne humobro Yesu adum Jesus Christ grace aba Dabi emfa anya Yesu aduma kamewu akojota atoto anya Yesu aduma kamewu akojota Me patch join me live on Facebook. Search Ahinkan 93.3 FM. Me jeni din dia semi dika. YouTube so me dem live. Me patch bet me atwa wadwen fa 0594841044. Jumedie ya tena se me ne da no pa bia. Anopa no nso bo pa ye fiase bobo ani bi. Interviews bia ya ye. Eni adansi dia odro fa jumedie ho. Ye ba ye bro afi ba ko ye ko mfe mienu. Na ya bobo bi amoti. Why bio anya Yesu aduma kamewu akojoto instrumentals tie amba ofiden pam papa na enyode sorry yasa le bume na danda we wohim anunkwa na sa ye anunkwa na sa da sie anunkwa na osi akoto sori no nyame bashani menina oh nyame bashani menina eva oni nya zibobia ye nyago panane Scopa to man DJ Digma. Only scopa to man DJ Edigma. That's my powerful, competent, correct DJ. Super duper DJ Fish. And a woman you sano. The patch media production here tight. And tune him chalky. Tibian San Waka from Tibian Sawako Yenase. If you never vanangoi. Tibian San Waka Bedintono. Esasiena ye watch it from mine. You don't know, say be a become potamasem. And now you be one some near becca. Sinya with 3 be now so far contribution bra. Through text message, comment on Facebook and YouTube live. Me
Deputy Kwaku Anin Kusi Buadum Metinam Amojan kan kwa me bua Ekwani apacha no antumi ama akwa na madinam Planosin eka hu bi Kwame Asante dimi ko Facebook live Billy air technician on duty ana pensem bia ye hwe Yebeko Achimasa district Yeni honorable Kojo Ponkroma ne personal aid Otu no atiem Bibia no hwe Kojo Ponkroma nabo na wanya no hu panyinu ya Onsabeka Ye hwe no mu ye ne benya nkuta 101 wo studio Efa about 13 roads air cost construction any project bia MP edin saka waja to any de wawie so far any de wa plan se obabe Yane ni piye ni bedu nkoma no pay. Yabeko Asante Achim South. Asinifo! Atimuda, akroso, amanso, akotifo, atraso, mosheho, mujeyan, abinase, mabiem de, onkoso na mutuni tuni ayrebi mowahi odumase ayrebi afase anoma mosokocha bisi adam akwatia keda akwatia keda sama kese masofo mosheho akroso Asante man abroku mase na mose de munche eyasemi di kan yaba gatinase yedin samna ensam su de muodo ya yedi interviews yaba aba fateno no kreno aha na yetie no wancha waja wo krachi tie bi post station osifo nurse for doctor for mose dey taxi driver truck drivers ha obiemiem just tune into Ahinkan FM 93.3 ya no yatinase ensam ni yaba bon bede ensam ni yaba so no koso ha wacha bia waja wo egrafo mose ho manso afose ayrebi abuabu pafura abuabu ha asamidika hey asamidika ha atinase swabefo mukwanya tabrase tashima tabrase otopa tabrase Meko Asante Achim South anopeje na no den vim na no den aduani ntomso bua ye ginam enso tonso to petampe amanya Asante Achim South Honorable Member of Parliament and the District Chief Executive Personal Aid Janine Benyansa was so 101 it was 7 years abandoned project and on a bridge bu 7 years ni enye Any bedroom common other issues. Brim Central Municipal Assembly. Now what you tell me minimum din komo. Our Achim Dan new station. It's a light pobia asena na ti yanya assemblyman kasai. Ona bo so akohe. Ebe kono nchana de ono de amaye. Ana mo otu afọ no akatre. Achimda market women do wama de sede abedan ye se endo ansubra ne kakra toye be ye 230 to 5 6 mo no enyasem ketwa womu nyoma asai sede womu efa womu awose gu womu no womu se oh dia nyaba was enframa na efa ni so na toye no ene awo no ai ewrade womu de makosema abedan ya no pe ne bi be kasa ye be bebo ene bia mo tie na Achimuda market wana no oko store ba ko ya twa mu big sam phones ni opposite pe obi the billboard dadie kese bia ba bisi ono ma wan fancy ye nipa ne calculation ewu papa wan fancy ye oma for na ti onu na se dabi enye sandima sene pa masule Yebeko Achimesem Sabribema
amanfo ne se ball e pla wo mo e kwanfo e pla wo mo e jana bia ban asieso om vinhyamiensa ye mie anu se bedun komo asene man so across the district achim asene salam abrunsan bi esuo no na nyanyi no dia no edu se ebebu agufo na ye bisa won se ebu na se nipa nam ho a ebe yeden ebeku nipa enti wo se ahwemo wo mu bu ansa tanu pe ebedun komo ye ne abusuafo ni bi bekasa die enti ama abonsan no da so suo no ma ye mbungu ye no ni yakọ not before so nche ni ahwe wo mso na mo tu afa ho achima sene ono na onko bata bia onsa ni mfa so aso bia adwere kwa no pa tayam ye nima de oba be ye ho na monka bia wagya to kwa no anu be dia no betu e ya semidika DJ Fish, that's DJ Fish. The hottest show so far. Hey, Asamidika. Go back to Mana DJ Fish. Hey, DJ Fish. Oh, DJ Fish. The Pacho Johnny feed no. Ewa in kind 93.3 FM page. Facebook Live. Shanima Inyano Bonane Abashanima Wo Facebook Live and a blessed sun or see did the 2 p.m. Mampon Asante or say ye yampa bo Ghana cause we be an cause you cry hardship no say no ding I know them pa Facebook, mama dear, and them Achima sene bangalo as a nefo. Namusede, Abuabo, Masachuna of Fasa Redi Mose de Munche, 93.3 FM, Martinasi, Asimidika, DJ Fishes, so de Shame, production ya charge, Famia Sante, ya to the call home, oh, and Chobati and Fonka. Achimuancho, Wanchi. Enchame be kwa omasonam ni opanyini kase ba kwa kodi nkomo ewo Achimda News Station ano ena ohwempoto monomo enkwantanim electoral area assemblyman light pole a esuon ma ahomagusu ya adwuma ebusia pole na sini na adane de tie tese dade ankameka sa rusty me hu de msi kanompo ase pole na sini na ewu se to ase na adane ahia
Achima Bobo Town Rose, no what's up? Achima down traffic light, no what's up? Akotomo Liasbola Kazian, what's up? Penny ya best executive director Dianka Kwame Abua. Ajme Jesse ni straso. Ni ama on highlight kakra. Okay, me be kwa maso mensaka onimnyamfo kase ba ku bi ewo Asante Mantemu a se ubowrem ewo Asante Achim South mansin mu a ono ene personal aid dima okay mensaka onabo assemblyman mamene ne onum kodi nkomomra me ba na ya toa so akoyenim akwa Asante Achim South na we dia me ba Brim Central Municipal Assembly mene onabo Michael Asarisechi eba bedin komo abusuafo mbeka ya na wotwe ne yetena ase ne yedin komo bi fa Achim da news station poa eye adwuma light pool eye adwuma so ase ni na ehu na ye kwa amaso ne na kwa kodin komo hye bo so ba kohwe na de obeya fan no wo mahwe ana asem bi wo ho no wo de ato yanim ona ba no poti en ka imagine yeah so ani de mpombo ko de Nyango pando mayema ne bosu na nso boko na wotwe sene ye ne udi nkomo na emse wa hye kakra na so kwa kohwe wabofra baako e wo school se okọ na ni mpombo ko de nyango ko yedi Yesu ase ena na wotwe sene pepepe nso ne efra wa ne udi nkomo efa light power esi new station baby omo ye ne foforo no okọ baby anama mefo ne ton ade kane na probisi ono ma eya adwuma na so ase ni na asai a enyabu a ebebu ema oye se obakohwe na won se de etie se de bia enne ye betumi adi nkomo ona boni di mpacho tumi kohwe nye koy okay na mpacho ko ene na se na etie po ne bobre se na etie kani na lasi de faso menchia ana mai menchia electoral area Honorable Pacho unna ye kakama ye o network no wo kasa no munna on mum ye sure say network na anti ani dem chiamo kakama ye yo mate wo de na me ta ontina enema okay yo nsa me ni amede wase na ni kan ma chiam kwantenum electoral area penfo that you can see ani fra baba omno me ma dum di sim pompon so inti akwanya basi ya na se asida sonko na de embahom sam ai kwantenum electoral area ai ti ayi amasa World Bank project baso municipal ai kwantenum na ibesi ya ai guso aye ya da ya yin ono ye so kokra idikra ni ya bia ai sereje mesi ye the come di ba sebe na yi ayensu ye kan fa o so omo ye ne denden dia enche bia kokra se na omo ewi enti bisame no na life na o kan wasem but because the man can ma be kini kra ba ane no ana na so kan wasem me ko ni taki wa ko he no se de la situation ino ka problem dia ma he ya fun ne so va bi ko company ma ye se fuano ka sin do ke so tu be bona ya se so no ne ye ni enyo ba ko no mo te poni no ye be fu ama na nya biski bia no wadi kan no to no ko se be bansa inti o de pro ma e na dada no no omodin so tie ku ya ko sise ibe ya fukro anka ni abata anama ebe no ata also ye site that omo ye adwuma enye ade a eye fo
consumption which is a year to power the apple baby a one of the year. Now, it's almost within a 10 year engine or one above the air. Then you be a funny American say, who say, ye be a what to any other thing. Then you're not a channel. The day you got a thing for easy. It's not my why you can no much. I'm only the one but here. I'll leave payment or 4 and that's what something what you know. As we can put this one, the then you are able to from Seniana, Abiana, we should know Afro. I'm a cohon money, science engineer, Krakow, no one amateur, no Aquaco. And tonight, I met to a see as some I can say, I light ponies one man Bob Bressed Tiano. A woman can move to a bed hygiene sunset, my phone one Eddie Dijuma. Now you may genus enche, Bibia Benevi and Tinkomu ye prequa, Nanka Womo Assisano. Na honorable Ananya Sabia. Young Mompire says, one more young Kakra ya Bibi Bonnie Biancosi. Esanse Bibi Bonnie Cosia, ye dear can you, enti ye Bompire Sema Bibi Bonnie Biancosina, woman Redman said a beya, who met me as a son and devil fra Babisonomo. Sir, woman read and not pony bia because now church Mokasana, easy difference of money poor ornament. Oh, I know the okay. Oh, caught that be night, Nanofa, Ubin Cantor, Cojo Brunia Tadiana Faco. Ushe project, Papa, Cosonia, DNSO, and I said, you have better than Massa, you have better now crossing it. And you can be as when you pull for a band, you pull for a baby. Make sure I say, oh, now, yeah, come one seminal. The idea is supply power, Yama, almost 8 pigment blocks to one. One machine is your big pigment block. I have connected power, Yama, or near the near guidance, and you see one more, and you contact your nature. Now, so I say, Dynasty is so I come. Now, when I get a boy about surprise, see, I know. Now, as an answer, would you be I say, watch and hold our old papa. That's a boy about to be a dialogue. That will be the crowd because our little be a real crowd, no make you tell to cry the way. Then it says to me, won't you try to cry to my fishing? It's not so flat, your crab boy about so Fana, waiting so to us. And so I never so be as well, you do the Yana also kind. And I need Yana so a Yamas Mecano. Then it's one who need you are better than Yabaya. Sano no Mugusu, your movie and Tomuya, yet the animal to my bomb baswa. Na Matua senso said ye air cosono. I will say I can want some Yabaka some Zampa, a Yanka Cry production team and your denam. TN Telbetan and Swansem. And turn honorable, Mammy Fonsian Musay, na Yam Fabi Biansian Musay, na Yam Mompire say, project in Becoso and one no more to me as a saponi Jamay. It's an Senyadi Huber, a Bayasan Casiepan. Medwase, Yango Ponshramu, you say, the Monco the Yada, Mwana Munyane. Na ese ukenya usuna zimihubia injiwedie yanso yada masepa funko susuka mai. Okay, honorable yada sepa nyankopon shira. Ti yene honorable Michael Asari Sechi ono na ya assemblyman de manfo wo achim dan kwantanum electoral area ene ene nkodi nkomo no large pool a asie hu ye adwuma. Papo Bonio
Nana saw you say show me live on Facebook. I see you show me free Afrakuma Community Hospital. I say Yenka FM always the best in the east. Asami Dika. The word deserves say. Oh na. Veronica, did they say show me live every London approach memo. I say good morning Tima Yenka. God bless you all. Oh yeah, you pa. No go ne favo. Me kwa maso me san kodi nkomo foforo na me ko achim asene na me ko be ye brika krani ne ade anu tum na eya bronsan a wo hwa bronsan ne bobro tum sa ahodinim kra sa ye hu ni sana no kra mpenifo hu dada titu ne na do mpenifo wo asene man so across the street wo mahu kra toton kra tama abusuafo se wo mo hwembu da no enmanim ya na wo mo mpa mi hu ya nkasem bia na yenkwa amaso edanu da suti wono mo eje mframa ensu etoi ogibi ewi aboyi ogibi emframa papa yi ogibi ena da suti wono yenim so defe no adwuregu bi so defe no adwuregu kwan no obi nim edanu da suti wo mame nkwa amaso na me abusuafo nko kasa emusa wo mo adekropotia ama edanu da suti wono mo mene Odura John Kwasi Amponsa ena ekwakodi nkomo akrampa tono poti me kamaje majoso me mwakwa abaso kokura de ba henkan 93.3 FM watch maboabo we dey mo hwana no ya majoso akrano pedi aba ona so a eyeboko me pacho achim asene brono efe no Salem uko ono mo a abronsan bi so no metoaso baako ti ase de ka wa mienu na eyetadan o hwe de mehwe Facebook live sisie ya enchanse egusu na kra na edan bobre no ewo fom kwa na hoden ewo fom kra me pacho sa edan eyemodia me pacho me emapa ama ayo fie ntme pa no ha na me de o ma no na na kasa wai okay na sa onso ka busia no but o papa nkasa ne John Kwasi Amponsa no me ya Amponsa na me pa na fa na yi Kwasi Amponsa okay na sa o papa ni nim ho nsem bebre chen wo enti onu ye person no wo mi to no ye pani ampa onu ni ya enti no abojise betu ni nton hwi me ne nkasa Pacho yes akra pacho no pe otimi kan maachi yaja me mo akwa baso kokura de ban kan 93.3 FM so achima boabo okay me pacho Odura John Kwasi Amponsa na me ne di hyemu yi me pacho ono a akwempom boko de boko nyame da roma boko eno nso egugu ya mehwe ma anyu pa na akra hono mo wada ntisen Sara na haso kia ena ma yakoso ma sai akukọ yale akan ma yakoso na mde tia Odura Amponsa ba na so no paidi a eye bro me pacho okọ achima sene bro na efe no Salema abronsan bi so no mo abronsan enya modern abronsan old Thomas abronsan tadan etoaso ba akonti ase de ka wa mienu edan ne nchanse ne ntabo wo na ahu edan na wode wo fom onya abura obedi pacho sa dan no modia minia me pacho no kwa na obusam na ya dia na me pacho busiafo no o ya hwan ewom me pacho nyempani fo ni nyina to akame ane nkwara nketo o mudi mati na zempanfo ni na to nana no mo se do sa jaka wo ni enkwada akra na sa na edana nkasa wubuche ni ben umame dia ana papa dia na ona na dia hwan dan hwan na sisi wo no mo pacho eya mi na na dia ona na ba na bema mi na na bema okay na edan wo hwe abakwasam kakra fa wo adi mfe be ya he
see hono. Kasa yɛmfiri ha yɛyɛ asantefoɔ ɛko berɛ so no asante ne dɛnkyerɛ ntɔkwa no ɛna ma yɛ nana no bɛpie ha date a ɔde ba ha yɛ 1731 1731 1731 31 ɛna kɔkora no ɔne na ɔfa asefoɔ anaa ɔne ne nuanom ɛbɛpie kurom a ɔbɛpie ha no ɛna ɔsii saa daa no ɛsii deɛ yɛtom sisi a me ne ɔkasa yi ɛne ɔsisi si nkakra bɛ ɛdu koraa ka ho mmaa wowɔ mu a bɛsɔ ne si so nti ɛyɛ me nana de a yɛfrɛ no Kwasi Adae ɔpani Kwasi Adae ɔpani Kwasi Adae nti owura mponsa metewase a ɛdan ne si wɔnom wɔm sisi wɔnom na 1731 1731 na si dan ne si wɔnom me pacha saa date no number kroma okay nse bia saa date na wɔm si saa ɛdan no okay nti o de yɛ fa ne sɛ saa date no mu no si dan na nka ɛdan ya etiefo yɛ show Facebook live on 93.3 FM Facebook page esi Achimase Salem Abronsan eto aso baako na say according to owura mponsa ne nana dan osisi on mo mba krom on mo 1731 no na say Abronsan no hwema enye mfinhia bebro ahanu 291 years ese dan na nyi papa ene se we de organ ya carbon si anyi a mo befa o owura mponsa apa me ba cho Mitio. As ye cut the whole gun, ye cabron say any pa, Mobafa. No cry now, Cano. Nemo my one in him. Sir. Ora Ponsa dancer, Ubedia dancer said, and what did form. And what did him? Na any Edenama, Eden saw Mama, a bushia phone to me, you dying go from now, a dozen see one more. One month for so Edward dear 20 pounds. Edenama. Edan does this one. Eden aka. Na pacho. Pepe ni nya boafo. A wo bubu fama mama na. Anka mepe. Wan. Pepe me no ka sei. Me na ba ko ka 9 years August kan ni na 9 years. Me sre, e twa me sre. Afidie. Nkope bibia bebi, ene me ba ye den nanam. Odan so me Saba ho na mkoti electric so ni twa me nan na mkoda hospital ko phobia 2.5 years ansa na me be fie nti nana kaya na medi na medi tobia no hwemma na mo senti me manyina bi anti me mi school ba kopra no tini school na me try nti dan si ho no yesa me hu ana ye hu me no me para ye hu ana ye nya ho den ayɛ de bɛbɔ paase yɛ mu ma yɛn nti beto nyina fa yɛ na mbɔ sɛ ɛnyɛ obi a ba bɛdom yɛn ɔyɛ nyame de hyeɛ na wabɛsum da no agu fam ama me na nkɔfa asɛm kɛseɛ biara ɛma na sɛ owura mponsa akora wakyɛ metie o ne mpa yɛ a meteɛ nyina da biara mebɔ no no sɛde bɛyɛ a na me yi bafo bi do be sum da na gu ama me na me yi ta bagin na free mi pra me pra me nko ba bia na tifi ne bidio me bio na ne nyame no a na ohwe me ya da ne de papa ya se me ni ho ani wo ho na me ye ndan na me gidi agu fam adi nyame me pacho se utie radio ewo baby a wo bia bomodin apɛ mobile phone smartphone na join me live on Facebook and YouTube page na bra behwe edan a enya finhia 291 years 291 years esi Achimase Salem na chese wo mesisi dan no mu na ato na no mo nsedo enchirima aka papa ba ko no kran so nya wanyi no enya sem ketwa na ohwe na small car asetremo ya diama no ne nan po ne nan ye twa ne nan ba ko etwa ne nan
enam adwuma na okwakoye apabia ba fie mabusuanye biadi tiama asitrema diama ne pa na edan so sesi ono na aba ba hye ne nsa ohwe Osi opesika odi bedwiri dan nagu. Sade bi enkobu mu obi ma no so nkoye aban asem. Ti sesia oni ye kase na small kan nan se. Onyane ne ya obi badom ne ne ya se gisika fa kofa machine bebu dan na ko be dani pa na se pa. Internet zo no nyase bia ne fe. Nemum dweta ebusuafo ne be edi be fa machine akobu edan no. Enu na sisei akwakoye asem kase ama wo mo. Entimpatwa otie Facebook Facebook live a Brana be here said dan bobre eti 291 years story building achepam enti owura amponsa mame mbisa we yo se ebia obia yiniti sisi ase o me beboa kakra ebusuane nyiwe ebia nkrofo peso mo yentoboa eboa ma musidan mubudan na omu yom ti sisi ya obedan no wahu nana no kredi wo kan ho nyi nkara me no mo gufia mani mama so obi be tinya komo 100 cities se ni si yanyeje obi an 200 na nyanya nso wa mi ro na 2 million kwa na nam obi enu ho obenya Because we saw there our cobadi, we saw there Coninam Akudipa, facing Kaya, when you know, I did to be in the ma, and then the rabbi. Okay, Aqua, Eddin, Papa. Eddin, Papa. Oh, yeah, and you're being say. Me patcho say bia wo tie radio ana wo hwe o Facebook live akawa kuma say bia pese oboa owura amponsa ne nabusuafo no mudwiri dan gu sade bia mu nkonya aban asem na wo tie o masetiram so anya say ye o mo fe taku sika o mo de bedwiri dan no mi anga se me de mani akohwe o masetiram na wo masetiram me hu sade am sika no o hwe bia ye o mo te ene sade asetiram tie wo fie wa achema sene a otum se ne o ma den popanyini no e ka asem ne kore ti adomfo atiefo ye domo moma ye mmoa na ye papa yi ene na busuafo nwiri edan ngu se we kura mo dwiri go betumi aye project foforo mo betumi asidan oforo kura ho owura mponsa akwa pato se we mo dwiri go betumi aye project foforo kura ho no mo betumi kura asidan oforo ho akwa pato ya pajo ano kakra ma mo ai me pato project edan yo mo dwiri go so mo betumi asidan oforo kura ne bia ya na esi no Hello? Pato afi uti mikasa. Pato uti mikasa isi ye. Pere mti kaka. Na mi bisa se edan no mu dwirigu a so mbetumi asi dan foforo asi wono mu. Mu dwirigu ma yen ya. Enya yen se omu dwirigu a obi beboa mu dwirigu na mo ankasa mu dwirigu a so mbetumi asi project mbetumi asi dan foforo asi biaya na asi no. No mo de ya doso pa mani mema nkwara nkwa mpanfo ye ni eka me nkwa me ho wo manyinyi kakra bi ye jirigu a obi an ekodipa no nya sempo abaka se ene proto boye din ehwa na obepa se onya atokwa me ba ku bi a okokwa ku si no no so adili tratum na de na owura mpansa busuani miomani na owu afidie kakraka se ya abusuana asum no munyi mfiri ono mo na ewom sa sitrem ade na mu miomani na kakra mbe bia no mmoaboa no kakra kana mu fa nwiri dan gu esanse ekobu epre obi a asem mbenya no ene ka mo bebo no ebekyin se de mu di bu dan yo nana do kani na me nitu amasogu so enu ti na me ka te de bia me bo ho mpa ye senya me fa bone ma nyamia na me hwe no nyamia na hwe no owura ene ni di nkomo ye hwe no owura John Kwasi Amponsa ono ne nanna edan na si achemase ne anya 291 years na owura Amponsa wanka so onfian this year no 83 this year no benye 83 wow ya wo mi 1939 14th June
Oye yate ti yebekọ so asra tiefo na abusuan so abo mu obi ba na oyi ni ti se bi obebo mo buduri dan agu we de ye di nsamo ni ntetu abusuanfo na tiefo mo ma mu a we nsamo ni die ye koduri dan agu ntimo mra ya mu a na de o de bo abusuan bia no na wabo mo motumi aduri dan agu se de bia enkofa asem kese emma owura mponse de obesia no mu se bibia ni ye besan ba na so na ye no aba bedi nkomo na so medi nyame do afi onso mo de ya memoa enya memoa na odonfo bi medon me why epacho yo rap on samate ya monya mempa se asema oke beka obi akoma na ye nso boy pese eboa no atumi abem mo medi nyame do afi why amen 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 yani owura John Kwasi Aponsa ne nana dan enesi achema sene bank asene salam edan no anya 291 years womsi no 1731 ena opanyini nankasa tezo womesi nawu akon nankasa no is on the no small boy kra no so anyia 83 years ena isi ono na edan na aba bedu no so a asemti momayemboa wosi di omudi mpo ya atu ba bia ho den na sikom de ko first cavita abebu abronsan egu tadan timpacho utie wo hwe o Facebook live na sakwa koma opeso obo a pepacho ya comment e Facebook page anase fafa 0594 841044 0594 841044 bibiani a pepacho frɛ emwa kaka we di 100 we di 200 we di 100 we di 200 we nya be ha many can less than 1000 kra yebetumi adwiri dan agu e di ama abusuan pacho memboa na nipa nkwa ho hia pa pansanu kopie John pansanu kopie Messi John pansanu kopie eyena songa sa fuma no suntiase onso ajesu ami sepa bolu John pansanu kopie Messi John me kwa masomene National Disaster Management Organization Director Adema Asenema so across the district NADMO owura ye freno kwa me asem me sheet no meni opinion kase nkodi nkomo ni din ede owura Nenya Morrison akrampa twan potimenka machi ewura mejoso Empomboko die. Boko. Ye die Yesu ase. Correction. Me data kasa ho na me zona data. Okay. Asane to asubua. Okay. Wa asane to asubua. Me zona data. Okay, zona data. Data kasa so. Okay, mate. Ena bribi atwam ya no kasai efa abronsan ye wo achima sene Salem. Edan no ne abusuafo kasa na wo mu chirima edan na nyamfinhia makomako ahanu adi okron baako 291 years edan no anyi pa enye wanwa se de oga ne kadan a anyi a ono ne ebebo ne din asene bangalo asene Salam eno ne dan anyi pa na ohwe ne bobra na ho de wo fom abusuafo no so age atumi sampa edan na ho de wo fom enyebu ebebu na bu na ebu no so ye bisa ye ho se ebu akogu fom ana ebi obi twuma ebu akobo no eno ne asem kese a ye bisa ekobo nipa ayasem wanwa ene asem kese esise hwi nadbofo ene be yomuti na nadbofo amri bi atwam ya ne modi nkomo no mo kire se modi nkan ma abusuane nkrata se wo munjuri daningu se wo munjuri daningu wo munjuri edasusuo ye ne abusuafo ne kasa asoma mo kani na ne se sika wo mo de be juri danagu ene ayasem hisan se de ombedi kuratu ba bia eho den penifo na akọ akankoda enkona no so ma dodo na anya adwuma ti yesi owura Morrison edan ya mo pase abusuafo no dwurugu a won so se akasika mo de bedwuragu a ne ya obi mo mo sika mo bedwuragu no sese ya ya ne den wo fase no ntikuru yo opani me dawasi pa
to say nya ka no sa me ana mo ne kasa e me mu di sam komo no no kure bes na otu minu ni me sa ko ho ko e ko mo mkata no ya ko wa bi e be ko ne nkoto indi bes na otu minu na me ko no kure ni na ani anyan me ko na abusuafo na nkasa no omo nya yi a omo ye meeting a omo toto omo niema na medigano omo ko hia na before them no asam ni jemu na mahu ohin no asane hin ne ehia ne assemblyman na owo Salemo no enti ehia no na ekwe ne se minja asam no mano na enkata na mbebe de bro mo no omo atini nyina hu ni nyina na obakwa kohia abusuafo no na ono matenase no mahu nya ombeye awum na for the meantime no na hu wo excavator intino watu kwa ngakra inti bia 2 weeks time obeba na sa oba na sa onebusuafo tenase ya no mehu no ombe frame abome amane na de wum bia no na no so ne ye hu ntutu ya ebeye no na yaye na menti imwa bia de na madwem se bia ipakono omae intina menti bibi inti etwemu ana ewo ayetwen okay na assembly ni nhihye mu no munni nadmofo no munni foto bia ana munni hihye bia na munni mmoa bia mbetumi dia boa ti sa asem bi sei aida no mbeso mudwurugu esan so mo ndwira ngu na se ebusisia na se prenipa nadmofo anya mbenya mube provide necessary things at the moment ewo mo mrem say satorenchem to obi amonhwe ma nipa no enya ba bi nda di obedi mu mpema no sa asem no esi a mo benya na ade na sa sika ne nneoma mbenya di ama wo mo abre bia atorenchem bia si no muni hye bia nso say ti se de pesi ye dwurugui na mo de aboa me ye dwuri dan agu muni hye bia san ho enhyehyɛ ewo ho no say assembly niska sabe bibisa ya mo beduri agu na ni nyina no se ye report ya de ko yi ye bibia be bia ya ma region te intino region so ba frɛ abisa feedback say no akosi sen intino se bibia ni a region ana de nkata be kwa koma o na amso ni a ombeka ebeyi na ato assembly na sumu no na moso omodi huduma na ye kakre betuma yan se assembly de robo amane na ye bo amane nso no ebia ni sikasemi esan se aban twes ka bia da ho a fa aduma no omdidi intino ni nyina no ye abusua na saade no ayo omo property no na ombo ho ka internet tambia no oma ya question omo se munyesi ni nyina no ya busua no because aban ni sa enhyehyɛ omo twesika bitu omo de sa matiwase pa na onze abusua no so ka no kra se papa na otu abusuafo na no sisi no ono amukra ya twa ne na ba ko asomo kan se asetrem odin no kra so de o ka hunya hi o se asetrem odin pa na no na meme de mpesa mtiase no se edan se busisi ya na asem kan ekopra obi a na bofo e de amobekọ no e de amobehwe nipa kro no mo be man bibi na adentina sa adoya na mobeye wa abra torenchem biasi no mumma yen kan nyoma bi mbom fa ndwiri we ensem oni yen di sansem oni we ndwiri danengu na ema assurance emna mpotem wono mo ena mibisa we nsumpato edan husem mo de ato chief district chief executive anim honorable Alex Kwabnanku mo de ato nanim omunya omuni bibia se ena me ka se yen bibisa ba region yebo amane ena assembly so yebo amane because assembly ho na no this is chief executive no Nanmo council ni ayinya ono chairman ote ase enti bibia ni a ano so ote enti no
ana meka no aban eni sa tumi se nkomugu biko ni nyina no skasem internet bia no ma busuafo no bu dia busuafo nde aban nim se sabi woni bi ana wo bi amde mu se wo bujuru. Okay, na se baby obenya sika bedura gu bi na form ho so do nsa do ti o di machine na form ho ana se si anso no yamma won sa na se won ju angu na problem ba aba be se charge se busuan no. Okay, because one am problem na ba na se wo de o ka kosia ne se busuafo no se do se nwuno wo mo pe kwan bi on be ba zo be ju dan go mo nwungu aisa edi hi wo ma so be shi esa yati nti mikoshi omo na nanu asananye ni mishia no oka on bi san komo no abusuafo mikoshi omo nti omo yese ombekwa koshia nana se de nana no meka se nipa no benya tuus no aba na oba maso atemo. Okay, nti mika jenso omo koshia nana no na de epobium ba ebe ye no na omo mama so nti na mso mfa nkwada mpanifo awa han kofobia. Okay, na mente information bia na say nipa na mai nti am say na na jim number nti no oyese obefre me don frame na say ebia nipa na mai nti atwemu na metwen ya tie na owura morisi de besia no sei ye bekoso adi nkomo de besia kire bianso ya de besoma tiefo ye na yakoma so ade ne say dan ye bedwura firi ono na asomdwe aba ye da sia no pe yo pepe musum da maspa nyamishira me patro me ne asubua asene ne mpotemo no zona director de manad before owura Nenya Morrison ena ekodi nkomo no DJ Jamila eya semi di kame patro betumi akyere wadwen afa 0594 841044 0594 841044 for SMS no. And also Brakwaku, you see the lights of Nanado when he was coming. He told us he told us that buy Kenke 1 Ghana city is too high. Okay, Martinez. As more can in Nanado Nanado but no see Kenke 1 city no body and a Kenke 3 Ghana cities and a crowd dia grow most young Gusu Asembeba. You are just abuse you. And I said this what beans. Beans here digger after near the weekend. Oh, not now. It's Raban Chama di Frachma Babo and a buy. Where's the Koku? Meet your papa. We are boys again. We are going to the word, Mampa. And then one said, I could need your dancers, they do me in the beauty wine. Mimi Debia, Mitie Kwaku, and Lim Kusibu. What you assume? As meet your papa, because we are Jumade and catch taxi trot driver and at the buy. Every time French, America, na mini penyinikasia ba kwa kodi nkomo oba Ghana no museya oswafo no ene hwe tu amaniema aban no ma Ghana fo ni nate asanso yam na hye bejoni momamfo wo fonsa yire bi abeto ampeso aso onimnya fom na nim ni kodwo opon kroma kon 1 ni personal aid na ze twi mu no memeti asese ase otu no watiem bibia one na ene ebo one na ekoba ano pe yen sakan wo studio anum sia ye no pinikasi e ba bedin komo na nkomo twetwe no efa omafo beka ye din komo bebre afa kwan awodo wa Chimansa district e wo man asemon we bi sida esi yese contractors ma kuma ku 13 e wa konso at the same time e wa Chimansa district e ye adwuma na yenso ye sheda fa akire kwa hwehwe bia kama akwan wo ma ye bi papa ebi nso de akokwasa eno moye ye ba bedin komo na de aya akokwasa wo mu wiye no ye bisam de ntia amana kasensemu ena aba MP nso aye project awodrobi e wo mansin mu ene opanyini na na monsin no ebebu akonta de amaye ena project nso a MP ne de ne saka ona bokodjo pon kroma de ne saka eno nso ontumi ntene nsamfo no ye bisade aso ahoma mama ya atwe emma no na no so panyini eya no ti mamenko na menkoma na kwaba ni din ade honorable Andrews Kojo Debra Akramache ya mini am just we your first
First time. And how did Gabada? Oh, they been me first time. I saw Nabu could job on Krumapa, Ubisiana. Menina Marcelo. Oh, side and show side no send a papa. Menina Marcelo. That's also any Bibia. Sanity. Okay, I see. Etimi patrobe timi adwane komato channel e o Facebook live search ahenkan 93.3 FM achimansafo mobra na adunu ebi obi wasembisabi mu achimja ha adwobie ayerebi ofuase babi bia achimansa district blog no mobetumi edemo asembisa afa 0594 841044 openyina meni na di nhemi asema obeka se opeso na buku jopo nkruma MP etno o de fa no so a na so bete ne ntem kra ona bo debra ma mensa mo akwa babiem na membusa se de mansinu mu etie asisi emu boko de nyame adom ne mpa bonti ofansa yerebi mansino ana se achimansa district no emu ye boko because yo mpanifo bia omu di anima omu ye ahombrasefo omu ye nkofo mojo ampanifo ben no aye kan na boko jo ponkrom MP MP abrantie onimdi yasuma na asuma no do no ne MP o yongo so far there sana meminim okay enti no mama no sa title no so ya branch 40 years they were branch ampa obi already 40 there ndimi ka say o youth o still a youth di yes. MP branch so far your DC so Irapola Samuel no so bonachi dom den amaka bo mo yadwuma your party penifo mo so dia asomdwe eboa penifo yi because say amanyosem no so ya amanyoso no nya chitafo a ombeboa wa agitafo mo ye kaya tembia unya asomdwe na ada ye so ye ndi ye party chairman Irakoko Ben secretary awa mi angasa mi kase so ye deputy assistant secretary and as assistant secretary so me boa woman organize o nyina party for na ba polling station 55 ni nyina obi an so boa your coordinators among so boa party no mo boa mpanifo omo party mpanifo na asomdwe omo ye djuma wase aboa mpanifo ndi asomdwe ho asomdwe wo fo ase yire bi papa so here baby ati o na asomdwe ni ho ade bra beji asase o fo ase yire bi beji ba kokwa so beti abafo ase otwere so baby a obenya asomdwe ma be su dan fefe na onso ni abetena asomdwe ya asomdwe ho okay na mame fa kwanya iso na menchia ye nnuano mienu okay amonso ene yo mawoda okay ye yura kodwamo aben ono kodwamo aben o ye deputy organizer constituency of Ansa Yerebi ene na woda ramo aben mawoda pa happy birthday ene yura Emmanuel entry ye friend na entry ana fi ono si electoral area coordinator of Akokwaso ima happy birthday timi nnuano mienu ene mama woda pa Mr. Nyamisha omutie me okay Mr. Nyamisha mo no mama kwatenten na ne mu ye bia so enkoyi amen samanyofo de ye no we di bo na we di atoya etumi de 10 town ne da whole team ne asa peja enti abisafo ya ne onabo kojo ponkoma ne personal aid onabo Andrews kojo Debra aka Atom na de na also pa na de na every Atom mia na de mabaye de wonya mi de na mi so betwi bibia ese me ko school na me tiny kakra na me smallish nti frisa no de to me so because no man no ko school nya no me mpenifo okay na mfrem atom ana no abin because time na me ko school na abolofo no mabon papa omuzo no moni mo hu ombe hadwen sa oh school na ko me ko Asante Achimamente DJHS okay na omo me class ene den akesefo atentenfo ba ku pepe ni ba ku biu o be school no later o kaka teacher me de ba nyere te bia ba yewrafo ho no obe hwenhwen sisia tina de bia ya isana ye kam ye ho ni ye kam ye ho it na school for na de to one yeah me colleagues no mu say among yenyina ne ko school no me na me yes smallish unti wow and am say one ya science teacher ba ko teacher someone on the am so akis try this na ye matter through matter no and the particles of matter one of the particles no say atom the smallest particle okay the through that no say me na me so unti sade am frame atom the smallest particle oh I see and I be me di ba say ne o mate no hu obi a wo momo abeye
ankese asen wo mo a wo mo abedane atom not akese in stature na say akese me mate for no nyame adom bia bia so nyame de obi edu no nyame de obi edu nyankopon so gusu pagya obi an kakra saa na ebo mpa yesi nyame bekoso apagya nyina na at least kakra nso bit media boy society kakra nso bit media boy kro enso aye dia boy kro eni kakra bit media aye boy school bit media enti nyankopon gusu hira obi an kakra okay ma yemfiri yankomo twetwe na se na yenhya se mfiri anum sei enche bia na na bukojo ponkroma ene DC free ase kosesa contractors eba kwan makomako 13 su anomo ye adwuma agoragoragorogoro hyeda fefema ko kwa abodi number 1 fa adubia se ko oduma se ayerebi akokwa so adwafo bontudi ase eko chia brena se kotokuom babia contractors ye adwuma ebi omo gusu kama ebi nso womo ye akasinsemu enti Kwame Asante me nhwa akokwa so kwan se akokwa so kwan se na ye kwan ba ko a chese nanu ada ye production ni mu na ye kokko hu se kwan o madwa so kama o maguso kama cars na so tum se car na egoyi tum se car pa na ekoyi anti bibia aguso akra ona bo membisa 13 rosa contractors gusu ye hu adwuma no obia wo site na the only site amana adwuma ka sinsem no den aka na so fa hemfa na o magu awia yaka se work done minyame da se na enkomo na wasi ya twekwa echi kakra ansene da bibi ha okay ya anya ne sa atifo intimate asi enkomo nyina ne se yewra kojo ponkroma ya MP obedi ade no na se obra wo presi ye ma na konya no ni ade no ena o ye se wo de enyoma enum besi nani so okay abra boni friend 5 thematic areas so pese oba obeye ma ofanse yere before 5 na so ba nyoma 5 no boss ena odi sin ni so obeye e di abo ofanse yere before okay ni di kan ya adesua education ni etosu me ni health okay ni etosu me san infrastructure ni etosu enaye economy and jobs ena ni etosu enum ye advocacy and social protection okay nti o start from infrastructure nti ma yenko ho okay ye wi ani aba education ni aba health no na fe ye bu nkunta na pepepe ni ehun se ya brantie no obo no homodin e wo se ekoso aso na sen ni eja constituency ne de ma no wo ye ni yie nti o start from infrastructure oba ye no mensan member road mpese me di we twam kitua bi ansan member road oba ye na ye won kroma akoma be 33 nkania ni so 33 yes 33 Wachimansa district 33 communities ana nkania ni so nti wo ye se woni nua polasama ye se sankro no ekwankro bi omo ni then energy minister Yewura Abuacheja be kambom no mama sankro no light na mema me be bubo nkro na kire okay ene de wama me time te wo se me tumra me kire shire nkro no ba ko ye betenase e wo dwahazon ho e wo akon e wo benuye e wo amponsa boatman kwanta pentimpa krofrom yankran apete adokonsua chen ablade nyambeche number 3 paawudu moframfa dwen ankani krobo sumnyami kodu nikwe wawase sukran kwapon boko fantipon nsese anhuna mangwase nyambeche ayeboaf number 1 ayeboaf number 2 bekaopa ya abotwe amponsa number 1 chin ena atenrum senkru 33 na muninkanea ona bo pon kroma ne nwa pola samaba no ma we na sankro nyina won kane ntie ne ukọ ha obenya nsu anu mo fridge ukọ ha manfo ye petty businesses bodwa nkakra e di kane aye no mo ye bi nti wo MPO ya e de na abeka chense nyame nhira no onko so ama na hoden na ye mra kwan no se ne wa udi kankan ye ya tena ofo ase ayere bi ache no ana ya tena ofo ase ne mpate mo ache no ayere bi akokwa so enum se ade ba kwa ne hadwen pa ya kwan matena openti midi hu adasie ade ba kwa ne di nya pa wo ya kwan ukofa obi aba ho se o me kira de o me ya dwuma ho o ma because num se kwan ne nje nti obi anso num se wo ye kwan ya wo bie the economy the local economy no ye kwan timi bi yes nti under infrastructure ne da so no ona bo pon kuma ne nwa polasama ye se afie di anim afie se 2018 na mampani declare year of rose yes and I'm say okay e kwankra yenso ye de ye ho be pata ye betimi aboa na year of rose no ye nya so mfaso yenso ye de ye ho benya ade bia me kase o to aba abato so nsusanso
enye se okoto aba keke to aba ma obi a obenya na sunsun san so MPD no eye nyoma be miensa na enum aida obekom mrache bedwam akohye o shemra ni wi a ne krakra ne se e wo se oye obi a otimi lobby age nyoma ba o pempem ade ne tibe pempem age nyoma bre constituency yes enti sa road 13 and I say over 13 na wo ka ho asem ye se ofan say yiri bisi ho na rose ni ba yo obi na di ne ti kopempem na okotwe na ode ba ho yes cause what round mo kan say gubu a wonya obi agibi o sanity enti onobo kojo opon kruma ni nwa pola sama ye se e kwankura mbebo no ofan say yiri bi develop no through rose any because wonya rose wi a obi abetimi aba ha ba adwuma me ba be business na bia me ba na kwan ni ya me calculate me time ametumi akwa ba fast enya me mba enti de show Facebook live here atwa kokwaso de abusuan time ye nya kokwaso kwa na ofa so bedwa na airtime papa enti rose no one of their project am say on person a legacy project for them ye rakojo upon kroma ni rapola sama omo pese mo ye kwan na kro bia so hu se ye kwan na ye guso enti ye be start here omo start here main road no ofuasi from Odan to Ofuasi main road no 36.2 kilometers any Odan to Ofuasi kuma any yedima Edmark also CC 36.2 kilometers and only the major road are a link of Odan to Ofuasi na say san say you upon kroma ni di animu no kopre kwan nti ansi start kwan fi Ofuasi Achimansa another Ofuasi constituency okwa ye base na ye bowo ayerebi senior high school in Japan contractor no ye kwan na ye no obegusu miensa 3 times ogusu a nyese ogusu keke wa ye covet wa ye gates be wa so afa kwan so agu me no ka say kwan no ogumu 20 kilometers out of 36 no ogumu 20 kilometers enti obi a wonam Ofuasi to Odan kwan no so be hu say ofri Ofuasi ba yegu Ofuasi a trajribi first go near first go to and no first go to kwan the thickness of them say yes ye kwan no and I wotra kofi ni mo na obedru kwame donko a yegu kwan na aka no asa duru aka no duru abenase enu se first go to ni nyina ye Ofuasi bi ene yegu sa kwan no aka be 16.2 eso contractor ni gu minim se was start opeso was started free Odan kwanta ediko Odan ye kwanta ni mu ya a wasiesie so ye wa ratio mu se afin ko wiye de na first go to ni oguri nyina 36 ni nyina wi na for be start the second code ne third code no ye kwan ba kon so a na hadwen pa mo fa adubiase odumase ede ba yirebi no na people bi wo odumase ni adubiase ho enso to a can't mean for ho esa kwan no me no ka say ya ye agu first school second school to aye markings nyina wi me dem ni so fa sa kwan no so okay it is kwan no de completely wi no ye oye adubiase odumase sa kwan no abesi ayerebi asa ono magunu twice ana yeah so my markings na and say na say the video no mungu twice because na start sign to and say na me say kwan no ba ku ye major road okay ofa Ofuasi to Odan a trunk road a road kesia car kesia faso yes and say Ghana ye mra mu no kwan bi wo ho a e feeder road e bi wo ho a ehun hia say mpanifo na adwemu fi say ye no kesia pa bi wo so a cars faso ti load no so ye nti eno de omugusu mienu because omuhwe car dodo e faso na omugusu mienu adubiase de na omugusu mienu a omufi say bitimi ache esinse omugusu ba ko nti sa kwan no omugusu aye marking say wi na bi nsi da na ye call MC call dubiasa na odumase na ompani ba ko ka se enye on na bo pon kruma nka sa kwanwe de ko munnim obi obetimi abe sa kwanwe amom enti sa kwan no se minim ka se wie ye kwan ba ko a eno so e hadwen pa wo wa kokwa so wo fa kokwa so no fa forest nim no akosi okuma no asikede no asi asaman no adu Accra sali ne men wo so wan fa ho the shortest route to Accra person ko Accra wo France na person ko Accra the shortest route we watch 1 hour 30 minutes we do a class here. Wow. Answer ne on abo ponkron be dia de no. Na sa kwan na si. Esi. Na ka de bi ka ko. Na den amana si. Emuafu no mondo anase. Se ka kwan no se no anye. Se no anye ka mfa so a na fi na emura na eba. Because ka na efa so a na emura na ntimi mfu. Okay. Enti yenua no enda this kwan si
esi na ntimi mfem and them no ka say ye first coat from akokwaso efa forest nim no ka obi afa kwan so bi obi dey ho adanse enye wo de pass na wo de esini ye kwan ye ba guso first coat ye de ma two contractors omo de ma two contractors first contractor ni ye kosi forest ni fifin and ba kon so ye free okumani aba no ye free akokwaso kosi forest ni fifin no wie first coat awie we so guso ono so oye ba ono to bisa guso na say no so ye nya complete road ho oba akokwaso a ye wo kwan ba ku bi afiri akokwaso oba be fa Bosovilla wafa muchiem wafa edujan na fi wabesi Abranasi Junction ye afiri akokwaso zone no ye shortest route to odan enti ema onkofa ofuansi nwan sa kwan no under 8 years grading cry anye bi woso da NDC time me no ka say contractor was so the offers into him why ye ni culverts or ye ni gutters we are or ye bridges we are obeguso akwan sesi aye ka say akokwaso ba besi Bosovilla muchiem besi Abranasi Junction no contractor was so say oye so adwuma oye adwuma so obi a ofa kwan so bia bi di ho adanse ena ye kwan ba ko ofuase tu akokwaso eno contractor na gu first school to wi eno no video na I show Facebook live contractor na gu first school to wi oba be gu second coat nti eno so ye wi ye kwan ba ko so ewo chia adwafo akokwaso ofa chia no akwa fa adwafo ano abisi akokwaso contractor na wi na ade ba ko ede omni say adwafo town rose adwafo kromo is ko route baby a lot kan da bi egusuko ta amba wakuntu akwakohwe no baby a car timi fa bia yegu hoko ta oya so wura ofiri akokwaso wura adwafo town mu a o left one na omde afo akofa bi omo ye nwo no baby a sa ona ba ko bi so sanda CC no so mo san gusu ba ko bi da Pentecost for aso na no anu so kan na ka plan ho na say ye nam so o da bi ye de ye fan din for prep ense unyam penifo edi wanim a omo kasa ye penifo ti omo sra ye de ma wom enye obi a na odi ni penim ko sra ye de ma na say bi openi bi won potem na say ontumi mprimpu ntoma won potem na say nipa na abro na ogbo anase na enye obi a na ko sra ye de ma no but you penifo bi omo di bre ne omo nim o cheze misi nyo bia na osra dia de ma no unim sampenfo nti obi wo nti na yesi yesuma banyansafo yesuma na motenten sure obi wo ha besuma na obekọ body sapan beba obi wo so osuma na okọ de bibi beba ye pani na ye mpina yesuma no okọ awode ba yesuma na okọ awode ba ofu adwafo krom ye gugu nyina kota omasa akopre na omanya akokwaso krom ye gugu nyina kota and we breaking news akokwafu tia omunti omunima 4 km ye begu akokwaso krom town mu de be fa potem no sanete sa ye wi afuase ajirebi Abranasi penifo na ye omudi anim no sa kwa na de nti no ma che wo so sa ese kwan de hina oka no fiti ayi ba bi a ofiri fuase ba bi o mabu agu adu no na mecho se ko na mdi kan ho asem chem se wanti mi senga me se no stretch ni nyina 36.2 km and magu 20 kilometers contractor na oye no Edmark obe won sisa uduru nkwantani mu ha ya wa back ni nyina ni aka nyina iskasem antina se sa kwane cha ni na nyina iskasem ska ba ya mamma ne so go first 20 kilometers ni wi no company for sene company for prinka abani uska me no ka se covid nti abani ne kra ye ba akopɛ abani tika sam ofom abani nya onya kakra ma na wo ba be ye sa ho road no road na se me mubo nwi na wo de we betwem ye wo road bi wo ho a contractor wo so a onye so adwuma enu me ba ho road ba ko a na amanfo ka ho asem de boye echi yenwa no NDC for ye be 2020 election omo wo adubiasi to zevo no the dubiasi to asabedie asabedie yenwa no NDC for co dramatize ensena ensuo de kwan nyensu tata ho ena omoma mpanifo bi maame mpanifo bi ekọ ginegina saa gata nim no omunsu omu yedede ezo omu chisi ni twafo omu chisi ni twafo omu criticism but saa ho no ba se na asem no ade na omu yenso eno ko minya no ekwan ne nye but ekwan ya mpanifo eni yenwa no NDC for so hwemu pa
yenwa no NDC fo ne empanifo bi koye ho no ne ntwa yi ene sei ho ye amanfo moti ho a wo se ye kwan ma won under 8 years mu kura mo anyi kwan no so da yan me no ka se sa kwan and ora yera kojo pon kroma ne MPP aban e kwan ye yama won Calvert eno na da so Facebook live we ye adubiase tuwe kura ye ko ho no mache tuwe be 3-4 months company by now them you sure say improvement yes tuwe ye adubiase tu asabi de kwa kosi kwa bodi sa no mo kra mo na nwe se betimi ayo mo kwan ne se amom iko mo do mo agitum so mo ana mo ba ba mo man ka wasa ma mo kasa mo gitum so mo nto aba ma MPP nti no mo kra no mo ni na so se o mo ba mo ato aba ma na mfie afi bi on to aba ne ba o mia wom nti no mo fi se MPP ba mo so o be yima papamu be ye mo mo ati ase o mo ye Ghana fo nti ne hiam no e wo se ye ma wo na ekwa we mi ko hu ade bi wo so mi hu bi da o hwe gata na outer lane wo so sin inner lane no okay so hu mi so wa hye ne so a okay outer lane wo so sin inner lane no se enu the engineers no e de betumi akire mi de mi le mi titiri mo nti vesemeti oti asese ye won panifo bi wo ho ya sono mo ena omu di dwuma so wo fo ase yire bi amaye okay metimi aka se yembo akwan so tew ne yenko ada issues metimi aka se the whole eastern region constituency bi ni ho a ye akwan hodo makomaku du ba ko so apart from fo ase yire bi obetumi afesi kwaben abejon beso so kwaben de no obi abon so ye high road trunk road ba ko kese ba potem ba biao enti entina se Eastern region o kan constituency be 3 okay 3 untimi nyo fon say ye bi okay likely say ofon say na ade ba ko be say hu say kwaben MP no na ye road minister yes enti unya obi o ye road minister na unya obi o ye information minister na ekun road hu a amo compete o road hu say wa ye mesoma ye wa ye kwaben for benya kwan na ofon say bi so benya information na ye nya information na ye say nya kwan amba be so no de o ye kwan ru a obu kwan o yi kwan yes but obi ono kasama ban no so aboa emboa na one ne nua na ka bon no mu yi kwa e ofo ase yerebi enti o si ambo road to no ya mbo road no so tew one adubiase to asabe de ba ku wa nan kan pese me ka ho asem eno man ka ho asem a bia da che no bible wo me ye wo ekwan bi wo otwere so etu kwa abodi number 2 emi so amfa so obe fa ayeboafo they been fire boafo etreso oh okay mehu kundu etreso kro nu mu no branch for left ampa sa kwa na contractor na ye de man no odi abro atina sanya moa yeah empanufo amano woni ense obi uma contractor untimi fa ope nkotwa contract nim so go through process because one go through process na kotwema emaka say judgment dates na fe ni so abeyasem kese okay minim ne ekoso panufo chole tenko ekodu se ye metwa kwan ni ma no obi ama contractor la no abaso ne bi obenam so no abedu bi emi obeye mienu miensa bi no wasan ko so bia ya no makoko ne kokoko sanity nti sa kwan no contractor ni emwa panufo sisi ano me no kasa panufo du stage bia na mo kanche ni pense de oye na emwa nti ye pese etwam de mo bi panufo na me panufo du stage bia enche bia kwan be je free nsem ne de amopi obetimi aye kwan nti sa kwan no akwan na boy abura wonye etreso to kwa body number 2 aye kwan a hadwen papa penina odano no omwaye kra contractor na den buy no omwaye kra bet ne o kan obi nso amanfo nso aya no makoko ne kuna yetu anamon bia se be die friends mo no so akoyi ne tu no o tu ne tu a okoya na no so abesi echi no abemienu okoya no nti oba obeka so site contract bi se nyam na mo de man ka mi bisa se mo ma contract man check ne nkrata mu project awaye se de osie ne nyuma man check sa ne man ansam de project ne chene roads and highways ne ma contract nti omo na omo ya assessment say papa we ye no capacity na obetimi aye kwan na so na fa ba bi bo omo sobo ana se omo anya assessment me bo mo sobo ba bi minti mo sobo ba bi ebi nso a na adwuma wa agege no doso okay be me de sia me bo no sobo me bo mo sobo say o hwe contractor bi say Danboat Edma conform we kwan so nyina omo ye adwuma no ono kwan na ha ya adwen ono kwa na ema ye problem wo say area because inso to na na mo sa kwan so ontimi fa so bre eba sa ema mpanifo adwuma o maye nyina no so ema manfo nti ho de me ni papa no nya adwen me ni contractor na nya adwen me ni highway for nya adwen kura nti mesre
anamo bi a yetu bi a yetu a yepese etwam mama prince no yenye na mfa mo bi a obetimi aye na omanfo wo kwa bodi nso omo dom. Okay, ye wa kwan so ya yenhwe etwere so Sukase Bridge a ebu ya omanfo de omanu tum de asede youth no bi mpenifo ko hia MP wo nkrane ade a ohye mo bo ebo hye nanso di so agragro oka se contractor ba site o ma bre ebre no so na contractor site wo matutu bridge no old one no ena mo yi ekwan to different place a mo tutu mi fa so a contractor so ye adwuma ba se break akra ni wajai mi nua me da se em se wo kasem ni yi em se a bridge bi ti bi bu minim se o fragment area ho tunim Mrunem bridge no bridge bi bu em se edi be 7 years yes se bridge ne nye omguso omo ye afi no mo ye edi be 8 years no mo nye achepa but kene ko ne MPNP be kasa fa ho but yanya bridge ebu less than 3 months na ono abokojo ponkroma etu anamo na mpenifo aba ho minu ka sense bridge ne o kan say meka tro say on say o si MPB on mo akwa medase nti enum tese ye wadepa nti wo si so mu yi ade mpese me kan se ye wadepa nti wo si so mu na se na chimasa fo ye fa say before ye wadepa wo si so mu yi ne ye bo no ho ba ne ye bo mpaye ma ne ye koso asire nyame se omane nkwa ho di won pagya no na ne obekọ akosire mpanifo bia yensanka ekwan se na o kan bridge no contractor was so ese adwuma ben so good concrete kasie bi wani ha a wode ni metals ne beto so but them say last time ni din kon was concrete no pese concrete no wo kakra anso no de nyoma na beto so enti ebia ifiri ha mesan friend mabusa no da ombeba back enti wo site abon se nyoma nyina agu site bibia ho a obeba beto aso aba enti Sukase Bridge no ogusu oba bi tu ho anamo ne wie free ho na infrastructure no ye bo kwan ye bo light idea ko be but nyuma bi ho ase edi kan ase e bo so school dying no ye no me ba be share education me ba be education no say community bi ho be konom so ye ni ba bia ye hia e bia the backgrounds inya okwaye benase a na bo ye ba ko fefe kotokumo gusu ye ukoba oyi bontodi ase a ye brand ni o twere susu gusu ye bi ne krom nso ahyebo so bi ebi bibia obeka so onye bia na ho odin be so no wo ye eva infrastructure ensuo eye ensuo evanse mechanized bo ho ye two almost 30 ensuo almost 30 across the constituency manfu nya so mfaso mi an kasa mi kroma kokwa so nsuo 3 miensa ofuanse 3 maybe we have 2 ti e buy infrastructure toilet facility na nsuo no de modem saka monye ne nso ti senya me be kiresi yes nsuo ni bi wo ha contract na edima no odi abro anti obi wo ye nsuo ni nyina wie pump na odi tum no enye papa anti ya assessment a nsuo ni nyanya be kire de ni say last week near ho ye ni penifo hia ya ma contractor for fra in a week last week amko ho yes in a week a ma fo be di ho dance ye ko ho aye kwan fa so ko ye nkohia ebu aye nkohia man ni nyina ye penifo bi no be hia nya kan asema kire ni a kire ni ntia aye bia project na embaye ti sam penifo na eno nkohia ya because na de betu ye nim no omo ya wo say eno obe hia ya ma contractor for fra contractor na hye sente bi ba be adwuma no na meka oba infrastructure for the first time in the history of Achimansa you was AstroTurf you be bia you be ball and but me say na mo AstroTurf na eso yes enche bia adentina mo ngwa mo de ye ne sa me say ye wo a branch a wodi anima wo sra ye de ma na so de bia branch na de twa manfo mpo o onye sa me say ye wo MP a because biba onu tina me wa ha oka ye ma no ena onim nti uchem a otumi de ni tipempem o sra ye de ma no Nyankopon ama na nimdia ama na nyansa ama na dom a wo sra de ma no na ye wo lorry station wo ofuanse ne nsuo twa wontimi mfa ho ampa be kona we brufo ne banchefo ne ifo tete eno o ka kire on se sa be bia haye basbas ma be ye pavement blocks ho nyina ma mo so we be dance on my pavement on my kama why need pa sane DMP na police for me mo police for nso abaso the commander na won mo no so edisi na nusu say ompini mo bia nto ade ono uyo kada ni na be pack ono ma enya de obetwa ma kwa ne kasa ma ne kan wa ti dan ye koye na san pepe ne tie ohwe project na one of the biggest project and as investment one of the biggest investment why you constituency mo no okay one of the biggest so nye say ns
okwa nyinase a anyinase minu so akọ hopen makọ no anyinase from time immemorial omade na ha mo paaye flooding ensujiri ensuo to a etimi yiri kro ni fa na manfo dan bubu because no mo bridge kesibi or storm bridge kesibi ha na mpanifo bia nya na adwen se obeya ma wo minu ka se ono bo pon kroma bae no sa storm drain no waye more than half se ensuo to a anyinase ensuo nyiri bi mu waye half waye more than half aka the other part of the township yes anti eno what o ka investment pa ska akosa bridge ma bridge kesi alajo de ni bi o eso pa alajo bridge na mampani kufo ye wa alajo ni bi no waye ni kroma nyina ase sa bridge ne waye na betimi asu school dan bebo 50 sa bridge no yes sa storm drain na waye no so wa ukasa ukohwe eso uhwe bridge na otum se akade wom sanete ena esun sanete ena se alajo time nse ska odet osusu se ska ye di project we ye beso no ohwe ye na ni project ne kese no ska no project na bru ska no so nje wo se o penifo twu machi okay no mo samba nti no wa ya bi the other have nti so inso to na nse no okwa nyina se obi an kase nso ayi ni bi go the other part na yenye no ense manfo nti ho ena no so mo twa kwan atum nti nso ni fam nti adwuma pa France infrastructure work there oyi member education any health and so aka say me time aso ampa aka na o time no so da aka kitu aka over education na ono bo pan medicine ni so opeso obua ennuanom school for nti oni enya ni say yambobo ebia cause minim si wasi school down wa yirebi wa innovation wa dubie ene sanu me hen yambobo so school no ye so ma scholarship enkwala be 300 onya ne faso onya so faso from 2017 as na making 300 na ebi ti ho de ebi so awie school na yenyina na ebetimi akọ school bi wo so so adwuma no kase enkwala 103 wa to machine am wa tu om 3 pon honsa emamu su adwuma and an skills develop yes so okra baby ye basi NCC school dan a okọ kwabodi number 2 esibi wo ho okọ esubua 6 units we si wo ho adwafo 3 units okọ akokwaso 3 units oba secondary school akasi ni mienu a akokwaso 12 unit story ba ko dormitory ba ko classroom akokwaso ese school na dan kra oba yire bi a awasi awi omwo ankwala ni omu kom school omu dem wow lobbying skills na bi no oba yire bi a ye science but me no ka say omu si 12 unit dormitory e o yire bi CCA ayire bi enya brand new bus akokwaso nya brand new bus omonya pick up bibia asa kande bi a secondary school nya bi omonya enti education ni de on to na say but na no na mfumpenifo che say nkunya ne ba bi a teachers ne beda dormitory ho odem ma wo ayire bi wono ayire bi secondary school eni akokwa secondary school no any bungalows okay and cry ba kope but say ankwala baby ankwala ne beda ne baby school for teacher for ne beda de na abadwene ho kane ankwada no sanity to ye ba ko wi no akomienu akokwa so si yenya dormitory ama emayo and baby beda ayire bi ye si dormitory ama boys baby beda ye wi next thing teachers but that must aha e ba se yenuanom omo basic school na every year be organize mo come free of charge yeah bia oye mock mom nansi a oye special training am teachers on course subject omo ko for examiners omo ba be training teachers how to ye man kwa na insurance sorry okay enti e bad education dia bibiri na oguso a oye ma education dem mpase ye ni say mami mbie phone lines na afrefu mi ebi obi wasim bi se bi opeso bisaw na mami fa health ni ntwam na fide okay Yeba health and the health no ye of one say ni ya about 120,000 ni doctor ba kokra nipa 120,000 ni doctor ba kokra because ni health facilities ni na deplorable and afin ma cha semnasi tell time me wa mentia no bibia ni na ogofo access kodan bibia kodan adibon ma ka onya doctor betumi ahwa no a yes kodan enti o ba no yes wono obe lobby ni nya first doctor in the constituency asmo kan first doctor ba fancy no no station ya Brenasi every year be okọ round or your artery program enye no nko o ye say doctor no e wo say o timi operation nti wo say si modern theater man no
ye city atamano na penifo health service no mumra mu no wontimi fa health center enye theater enti ye wose ye convert health center no eco polyclinic me no ka say brenas say ye polyclinic ho kanyina on etu ani nyina polyclinic no be hia additional doctor me no ka say wa pre doctor ba ko be ka ho nti ofo say ye be nya doctors mienu but medical doctor no ban ba kwa sa be ka yeah because theater no so maye bibia wom theater ye incubators and makoma 9 minim se ye bi theater no ba bia mo invite yen me invite bia wona ma na se me invite wa ma theater mo invite me invite ba wona wa ma e ba health a me nya na me health no ye ba health infrastructure oko Bosovilla ye si bi wo ho ye si chip company ho oko subinso o mu si bi wo ho omo wi omo boso wi omo ye plastering aka so be finish ne omo si no de quarters aka ho o tro so ye si chip company ho oduma si ye si chip company ho na ba bi won so ye renovation remember we be topic na ye ode no nya me remember ho ba bia me de ye renovation akokwa health center ye renovation wa ye be health center na Brennan health center ye renovation na ye hu say ye wo area bi wo ho a manfo brewo ayaresa ho okodwa hazona because under jahazona won krobe nso hwomase nkrobe nso hwomase na health center na ho no under era Africa Aid and I say Aid Ghana Vision Ghana na ebesi sa health center no under era tombu no na satano ya assembly ma almost health center no me no ka say sa health center no iron road ba hokroma fanship na ye breaks down eno mu si dan no ena omanye renovation bia no mo tra ho na empire so ni empire beji health facility no fa na obekona nurses egu baby kitu na empire so gu baby kitu ebi enti ye ko ho visit ena na bo pon kroma kuru baby amu ya juma de se ni pan kroba obesa yare enso ni ena sada miankasa me ne pen for ye plan na ya be renovate sa health center na mamo enti 2019 ena penifo ema eya assessment say ye be ye health center no foforo ena mo twa sika to se sika se ne ye hwa ye betim da health center no no mo nkomu no ma engineer no fa chisen kobobo ho the contractor no call site no what the chisen ne boda no ho ana furu na ebu agum enti we ha wo si eda ne ba bi bugum no mo se da bi eda we de ka se innovation ya anye pillars ya ntintin pillars mu a enye yi to munya adaje etututu corners ne si pillars because pillar ba kokura ni danim adwo ba kokura ni na say yes ni muntum si ho sa 28 years yes any si ho keke enti enie edan bo blena tan oni madwuma maye na efe akono pa na ona bonso ahwe sa hoodin abam na sesie no de o mafo na ne ye na ye hwe no mu se ebe koso ne se won bewie na anesfo na ko oni se bia ma ha ne wura ade ne eno na me ba ho no me di kan ka che se ansa na mpanifo be koda no omu disika bi ne to ho mtwa sika ne be you feel say ebe project no me no nu se dan sa na tie as na pani ba ko ka se we die engineer this engineer no ka ona bo we die nim se sa na tie kran ka ma mu si dan foforo because mu si dan foforo kran ka ma boss sa da we hu no kran klesie wi but odun sa ko ka kwa yi se so wie sikana mpanifo de to ho no sikana asa e wo se mpanifo ko piska foforo be because sika wo twa to ho hwe edan we edan hihye mu no enya dan ketwa eni hwe investment akosa dan we hu no we ye dan dada na we kura ye hu bibinu no we nyina ne enye ho edan kesi a da bia mpanifo be ye hu ye nesi bibie nim ya ma critic sanyo ma nyina enti eye project kesi pa hadwen a penfo nyombe so mje bia ma ya eduru ba bia me no ka se enye scan kakra contractor na nti be ba site nti ja for tiao nti bia contractor ba yani assembly man kasa fa ho o tem bia on penfo ba office ino mu kasa ya chechire ma chirom se ona wo ponkroma fa ne nsa me ka bibia obejayo o me hwe ba won timi nya na so de sad no chwo na bra bi chwo na bra bo bi o me hwe ba won timi nya o ntimi nya o be ka chese minya we de mi ntimi nya sana mu DC no so de plem na woni ada ho so sana tenti sa project we ye busa wa de ne bi no ogras meye sa project eda makoma so papa because e was so mu wi no manfo nya so mfa so na manfo hu so moto abama pani bi a oka wo ye enti we enche bia bon se be san ko contractor na ba ko wi fe
na ense chire onya on se foforo ampa aha enya ne creative enchanse ndi aboss bi bia foforo o ma ye ne isi aye solid enche bi o ba ko wi na ye nye health infrastructure nyi nya mi adom ofun ase yire bi agenda 111 yensu enya bi ebo bagaya yes o ko fun ase on se ni faso me nya onu ye constituency ni mu pa o na se me enti ye de beka bia ye witness ya enti project fase project ye di ho ye tu ho na monde ona bo ebi nsida na advocacy economy de be shinsu de kono ma be kan ho asem minya sure say ansa na ona bo ponkro be di MP no what your fun say rebida o na o twem be na won tinedi se ne na what na sheda ngidi sa enne o ko ba bi na na ho na ngidi sa no na e hwan ya isi ade ona bo ponkro na ama na gidi enti na wo no na ona bo ponkro na e wo patent right ka so bia ma constituency bia gidi a e ona bo ponkro ene ukọ baabi na o yira na aka se o mi fro na bo ponkro kuruma na obi ehun se ofun ase yiri ofun ase yiri bi enye se din keke no agi o edin a wodi bibi mfasode e bere ne manfo ukọ obo ka se ponkro ukọ ponkro kuruma na me ba na o ka se o ponkro kuruma dwafo ye gu nyina kota o ponkro kuruma ye kwa we edin na wagi no edin na wa ma constituency na agi no eso mfaso nso abaso okay ena me manfo nka ofun ase yiri bi de ye ne hwan se yani hwan say ye konya astrotef si ye ko bossbo astrotef na de no mum ya chu okay last year ye ko so mo na boka say within few months few months na chonde dada ye be bia no na nsia me bi to sound everyone pa me bo na me mo abo number 9 na me ma bo 8 mate say no bo kakra ami no bo pa ba ya bo on ni say onkoto jom nya de dia cause me twetwo rough and na me pesa me chiro say enye wono ne mpanifu adama nke sa afefe de nki na say onwom obobosu na project akoso o mansiri no mu nanso how ba kwa ya ne mo woni say bu onuma ye pempanifo ne o makasafa issues bi se hu a unya nse o to nsafre maba waba one to nsafre me da de aka ne baby o one to nsafre minyo one to nsafre me da ba mitimi sorry asema ba hen kan se me no begin ko e wo so to nsafre me abra no bra no nyina to nsafre me ona bo da mambie phone mate me pa cho bra ma so achimasa district asembe na pese obisa ona bu kojo pon kruma na munsini 0201944485 edem 0201944485 and 0554820910 Martin. Good morning, Minia. Hey, me come ajuga good morning. Senepa Masule. Oh, no problem. What's your first name? Onunya for Kofi Kasefi Kwabodi number 2. Kwabodi number 2 wasam ne san kan te onunya no. Yo we dey anu pay about what dey na me bo honorable lawyer Kwaju Opon Kroma. Okay. And me bo Debra. Abo adwuma pa wo say Debra. Say tin wo pie. And oba adwuma mo. Na o say ten ya titin of your own. O network ni nye. Mu da ho. Honorable Kwaju Opon Kroma na titin e ka se bi the project Peruba at Massa constituency. Juma on Abu Kojo from Kumaya and Pio Channel. Say at the end, this is Traso from Robin Stam. Best in there, because you are William put to do a Bayami and Sawo constituency. The other thing I can't do was say, Honorable Tamudu, oversee at Massa district. But Obama, number 2, a letter area, a new man, the woman with Tabanam, and Bubachara. And some Honorable Debra Kane, I imply right across of anybody they say now the education ministry at the buses schools secondary schools chair MPs maguma 275 we just o mina no munya bi na so ko jo pon kroma secondary school mi ni wo fancy mu o mu nyina nya bi a ba sam no o pa no ba hwa ya sam kito ara bu da bra ka no ade ba ko pe de ha kwabadu ma tu ya kwa no so aboso wanye bibia bi na kwantata no wade ehwamo nti anu anaka nti ona bu ko jo pon kroma de oni problem wa Chimasa obi enu obabetu no no pani si yakonwuram me ya se ya pengrama de wanko na aye bi yate na sa wo de ne okay ya da say hello good morning me pachodin ba bia kasa free monitor above Somaliland kasa free small landing bacha eno wa infa the Nchembo men sinimu yes Chimasa fu ana opeso ka bi fa ho pesa me ka bi fa he ya deba panase pa wachira me hu se sa parliament ono ko na se ukubi se ya dibia na osaka dabi yena ya bipimba enti se mitina se ni o se oba ku ye road minister na oba ku ye information minister
Just a minister or man tell me that a man tell you can see Morgana. There be an ejina mo said you be say lobby said you be say pim said you be say tamping for so you to say the upper girl oh poor bounce it is unya da jema no friend day in day out on say I say asam na no and yes send no information minister no urban road minister made information man some fan ko den chembo men so ade krum ni small land dey kwa makura yin like that's how mu grow ya two down more than 100 years so so yenya buntu enti nese wo pa jo se mo ampinu so mfa ni timpempem te se de ona boku jo ponkroma ye no yate ye dase. Hello, good morning. Good morning. Me pachodin ba bia kasa free. Oh, for the prof ni. Oh, prof last week man ton gada offer menenam fufu kakra de me ba kodi ntu dwane menenam ba ko pie ko abodi number 2 kwa abodi na matuna so wa chimasa district ye no na buko jo ponkoma rap di nkomo de na woka the impetuous na mo here na mentia honorable ko jo ponkoma mentia Mr. Debra na mentia me ato sam mp honorable Alexander Kotiapa na mentia me mame Victoria Adi okay na asansa eso ofa de odekre for body school down for service ho am no ka ya painting of white and brown LA na in fact school down FAE okay na mi anka sanka school down ho na mi jina si am no ka say na Mr. W mi jina ho si school down ho na network ni yenti ko new one na renovation bosso wow yeah school pro yeti ya bosso okay na say school na be kan wasem dia na san wakan wasem awie ya be se faculty no ebre ni so ya be se faculty no mo school ko na Mr. W fi ade ba ko dan dia kan no o fi akoko aso ko kadenu honorable ko do ponkoma wa bosso akwa kwa fukra so to kade ya buso ya akwa yenum enti na we just on twantro no kure Mate prof Mr. Dase. Hello, good morning. Good morning. Me pachodin baby akasa filane so ayeshi me de akwa me kasa fi achimoda akwa achimoda o be ka chima san wasem o me be ka bi mate yeti o papa akasa pa the MC the be comfortable the MP no call be bana MC and as DC na answer here to man MP no love no call be no kwa the about money na so from DC because why are say the kasa mu na obo oni MP ni DC ne kasa mu na so mu din sa wo so pa ne kasa ni na fama MC DC no because DC na ya be because MP no call be bana DC no afan here juma MP no we no kwa Anyway. Mati. Akwa me dase. Hello, good morning. Good morning. Me pachodin baby akasa free. Yes sir. Abuabo Peace Town. Achima Abuabo Peace Town, achima Abuabo asumgifie. Yeah. Eden adina mudin baby akasa free se den. Odin ne asema adinam. Yo, ndini cable akon. Okay. Yo, Mr. Debra Abasupa. Kasa abaka ina no kra eti no kra ya dey say ni na no kra timansiri no mu bi minti obi na ya dey say na no kra that's the Bible say en kan kra ana me yeso say openi obetimi abetele do so aka entro ya so kan ebi su ewo on ma wadi wa dance say en kra ni ko no yetwem do na so ya show your Facebook page kra ya ba na make us say upon come there almost no muyi because of your future president who know on sano who the fan pay mo the next time say upon come there this only 18 for eastern region that will be president at the amayen after make us on na mi samu okay hello good morning ono so antimi anyina so obetumi ba so aba homa no so nti na say omafo semom hello good morning. Hello, good morning. Me pachodin baby akasa free. Pacho free Bismarck me free asane. Okay. Achimansa na meti. Okay, yeti o. Aha, mpasa mbisa minu abe ma no say. Obo we bre so infrastructure ni we. Opon kuma say odu economy so no. O se fan se frejim. Eti mpacho. Enyo no me bre ntina.
me pese ye postpone dia no cause ye ni penfo from so ba be di nkomo ene na hia yo yo kana de ye hia so ye sure boy ye be san ye be di nkomo atimu akofoma mo ate ase ye why ye da se mo me da se amane nchekra na anko shefri anko blog debi ye de babo fam amana why aha ye da se mo enti onso betumi aba man city Honorable Deborah may wrap up na yemfa enkomodwetwe ni sia nom sei ye ne opening for so ba be di nkomo afom so mpotem so obi a pribi obi a sunani Yesu Kristo ka se mamuzime mo ko mo na ne mo ja ya me da se se na o ka kire menua no economy and jobs no ada obe to safre me no so me ba na edi hu nkomo na ade ba kwam di twato na se your network telephone network yempati am hono na enoso be mino kase na bo ponkroma ni nwa pola samada roma enkro bebiri ho manya network atisi ontimi ye kopa na nsia so obetwem abo se utwem akọ ofun se mo so musi ba ya musi ba ko aha no my penify na pato me ba me ntwano. Hello, good morning. What you din baby akasa free okatache me hwa wono ne rofo be de yanka brofo na ya biya kadwi kam de 3000 sia okay program here fika san je kadwi ampa ayi abrof sam me penti akafra wai okay na kasa free fa den na denam yo because every abo okay yeti o yo nebusa mi ya Debra oponkroma be jira obeka se obeye ekwan free brother nyina so dan ya be du odan kwanta be si beria abi yehu bi asa ona bo ya no okay hello me too the person who said ekwan na so ya no asphalt no ma ya no akugbo du promo chebi no edu bi no ya na ana se sapetin ma ya yi obe ya no so ya no my okay if the school na oka no he block na Mahama no ye bi na ayi obasi na ho no yes he block na Mahama o ma pani visionary leader eti ya no ye bi na wasi na ye o ka no eto ti a mo ti ni na ho so ayi no mo nya ko tombo na de cha we no na Ghana for be che o 2024 if say atoni ko tombo na be je o ma na o mo kan french na ni sikadie sikawia any corruption over here. Okay. Yate okwa no amobia baby. Why? All right. Tinti Honorable Deborah may wrap up na ekwan na asem na kan wasem ni ya no ma no. Me nyu say ono kasa hu baby free ba. Na argument ni na disjointed. Ye cast existing secondary school so kan yi block. Make sense dey omo kan bi chira mo tro bi ma na on no bo asanse no tire me. Ekwan na ye kan ho asem no aka say ya omo contractor na start from odan kwanta ha. Eye kwantanum e di akohia ne okoyesi abranse no. Na me mesre say me nua na okasa ya ne sisi no. Eba school dan ya. Ana school aye ka secondary school that so e wo de da ye see infrastructure mo okay ye kan aban wasi school fu kra ye school na ye see blog ye see the vin blog okwa abomosu a ye see school STEM school sa school ba kuna ye see abomosu ne ebitimi see blog ma 10 ye nko see school nko see ngura ma nkola ntimi nko ho ye see school be see school a boarding house ya tona boda bra my wrap up me that tifo ase na ma hye mbo say next time ya beton safrem bia ya ba be kan economy ni akoso a project of one say bi nyankopon hira ye nyina on sounds Honorable Deborah Honorable Andrews Owusu Deborah Honorable Kojopon command personal ene ni din komo no ya ba sia ni ato ankomo otwe ne so Papa
party all night long. So turn around and go down, turn around and go down, turn around and go down, 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 turn around and go down, turn around and go down, turn around and go down, 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 down. If you no get jolly, grab your party, make you find somebody. Hey, I am away. If you no get shorty, on the money, make you know they worry. We go party all night long. So turn around and go down, turn around and go down, turn around and go down, 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 turn around and go down, turn around and go down, turn around and go down. Okay, Jumadie ni din dia semi di kan 0594841044. Eya adwenche ahoma. Obetumi achewa adwen dia faso. Ebe kinkan edi amount. We edifa WhatsApp on kudos Mr. Debra and check a sankomo na buko jo pankruma. And then hard work. People of Fransage the big constituency. I am sending this message from the constituency. Kwabwedi number 2. Greetings to Vic and Alexander Kwesiakwa Honorable Prof Edifachim Odanebai. Elijah, DJ, let the music roll. In Shirabakojo, swing the burden. I be you know. Show me how you like it. Tell me how you feel it. Yeah, go do it. If you want your body on your jolly, grab your party, find somebody. Nana Soyo, or say what the man is saying is wrong. And so no kasa finance before the no. As so don't we can't pay 1,000 Ghana cedis for the building to be demolished. Hey, so what country are we living in at all? Nasa nene asene abron sana ni 291 years no. And once some no ka kufika me ka so show me life in crime. Kufika me ka sound ya ba. I see what you live from Mamprobi. Greetings to all my family members in Ankokwaso. Baby, don't you worry about your problems. Things go be. I say I'm happy for this guy. I really know him. He with a bro. Abbas Odu. And KFM, you are doing a great job. And Jack is come on about Debra. On about Debra, I didn't sound bad of it. And only a Facebook comment in no. We see more fire black while going in Kusi Boduma. Pose thank you. I say keep the fire burning. I really love this station. And pose again. This is the original pose again. Powerful pose again. Competent pose again. To me, if you can see what I say, France take and no different. Ntabusha ya won ka botwa bi adi from sisi wi e beko studio ne ne swabe mensa kan swabe mpenifo bi wanum si ne no modi nkomo ye ka kwanfo apoema ntemu a wo mo ka ho bi swabe e ka ho bi na wo mo di asemenam ti yanje nta enkaibɔ ne tew emfi obo ba nchemra isia obo yango. Okay, kwaku mame na asene yenchi atiefo na fe enkaibɔ tew se de wo kan no yemfa entoa so emfa emamo yewia na eja mo nkaibɔ se mu program ya mguso we na mo timi de ato so kama e de ama enti yebesere atiefo so mbe ya so atie yen enkaibɔ e free NPP apuema ntemu Eastern Region NPP wo mo nchen e na nkaibɔ no e free na se obeka ye nchen no mkokoto aba omoto aba ne wie no mayiyi mpanimfo e free chairman ekusi Nasara coordinator omato aba yiyi wo nyina na omo wie ye no ena omo kire se omo hyase omo de awurade din na hyase eni nti omo awie wa asumdwe mu ana wose omo san e de aseda e de ma otwedi ampo nyankopon empanimfo okoto aba yi wo no omo nyina ka omo ho abomu a
omo besan aka constituencies mpanimfo ni nyina ho akosi fem kra polling station no omo nyina e ka omo ho abom nyankopon ya adom a ochena omo de eye enase som kese pa ene be hihye so ewo Achimdan Methodist Conference Center anopa nondu ken na dwumadie no ahyase enti we eye NPP apuema ntemu nyina ena empanimfo ekoto abayi wo mo no e ka omo ho abom ede enase som kese yi ede ahihye so Achimdan Methodist Conference Center anopa nondu na dwumadie no ahyase na empanimfo a wo mo e baba boa ma dwumadie na tumi awie emudie no oba ye mpotem ha no mo a eye 5 districts no ye wo eye Asene manso across so wo mo mra shebedwani eye onimonyamfo George Kwame Aboaje ye tai friend Oluwa obeba bi sanso so na oba Achimdan batom pesua so nso a Honorable Alexander Akwasi Akwa ono so beba dwumadie no ase ebi ye free ho no mo ane ekọ eye Achimsu adru ho so ye Honorable Kennedy Osenyako ono so beba dwumadie ase ye betwa so akọ Achiase ho so Honorable Kofi Ahenkra Mafo ye tai friend Chairman Mafo ono so obeba na ye betwam akọ Ofuase Ayiribi ho so onimunyamfo Kwadwo Opon Nkroma ono so beba dwumadie no ase ebi na dwumadie yi opani a esi ne nan so eye apuema ntemu nyina otitine ni afi na wayi no Jeff Kunadu Ado opani na dwumadie ni nyina esi ne sere so a odi dom anim no mede aseda ede ama otwedi amponyankopon enti executives a yato abade yi omfoforo wo mantemu yi mu nyina wo NPP edimu free ono Jeff Kunadu Ado so ne first vice second vice secretary and an assistant empanimfo eka ho nyina ena omo eton sade afre atiefo ena afi NPP fo wo ye NPP banko ade a o kire se nyankopon ya adom a wo kyena anopa no nduken na mude ena asesom kese na o kire se we no ye NPP Eastern Regional Unification and Thanksgiving Service na ja se omo nyina eka omo ho abom wo a wulusu ye wo a wudi nkonim wo a wubuafu wo a wubunfu ye osimu nyina obi a emra nyankopon ya adom a Achimdan Methodist Conference Center anopa no nduken na enase som no wode ahyehye so anyomtofo ato nsa frɛ wo mo amo ensoso ede anyomto ba bebu adwumadie no ye wo Owura Nicholas Omane Echampon Zafnat Pania obeba na Manase omode abɛhyehyɛ so wo hono mo enu achi nso Great Ampon unya kukufu unya Sriver ono nso obeba ho ena SP Kofi Sapon Onyankopon ono nso beba ena ye yankasankasa yandiem Inshiraba Prince ono nso ebeba dwumadie yi ase ebia omu nyina ebeboa de enwomto abeboa ma ena asesoma NPP ma wepuye mantamu omde ma otiasefo Nyankopon se wo hwe won so emom koto waba no asumdwem ma bibia ya asumdwe na wayiyi executives foforo no omu nyina edi dom anim na wode aseda edi ama otiasefo Nyankopon nti kwaku na weyi ene ne Nyankopon ya adom a wo kyena ebekoso wa Achimdan Methodist Conference Center MPC num ni nyina beba okay executives na yato abayi wom ni nyina enso so ebeba a free polling station wo a wini ye wo a wulusu ye omo kire se mu nyina so momra na monka mo hommom so omo bebreki 8 8 nso bebreki a wo se mo ka mo hobom na munya hoden na mo kọ Ghana fo ka kire mo se mo bebreki 8 so ati Nyankopon ya adom a sei na wo mu dwumadie ne bekọ so ochena wo Odan Methodist Conference Center welcome awie okay that's enti abusiafo Achimdan nyambo chena Methodist Conference ho behuru epoema ntemo executives no chairman Honorable Jeff Kunadu ne mpen fo mbeda nyame ase ewa abato ni nkunima wo mu edie me call studios na me ne mpenfo akwakodin nkomo all the way from Achim Swabe in the Denchembote Street ewo epoema ntemu na abusia ne kura ne se omafo beke asemi dika so a na yene na na ko hu ekwan kwa azatema ni suma me na ekwan pa ma hu no ma hu nsu
ma hu nsu mensa campaign for kukuda miensa edikan Honorable Jones ewuku one assemblyman edema manfo wo achim so abe na ukọ Denchembo district assembly a ono so ene ye works and project chairman ono ensa ewanum sei na mensa kan bafo kranche obo ni di na chefimfinu cause me hu ntwere ni ye bafo kranche oye ahenema hene edma achim so abefo ne dikan na bafo ano amu a onso ne dikan ewo oye jase hene ewa achim so abempinfo akukuda miensei we ne hu ekwan we agidin papa edo na me pato uche radio bra Facebook la na de be ha de be kwan na nipa wo mutua tax faso ewa achim so abe 20 twemko tumi faka kokoko Eben for Edika Mamma Honorable Jones Oku Aquabonable Marching. Yeah, near Ominia, let us say Boko and Pumboko, dear. I mean, you see, I've been to want to touch. No problem. Patrol, the old fifth in an patrol, bear Mike Nakramame. Okay. Patron in Anna, I know Diaquan. Okay, I know Diaqua. Okay, I see. Only just an opinion so. Ono ahinema hene bafo eje crunchy ahinema hene okay say ka ahinema hene wote ya say ahinema hene mu trim kakra ma me ahimfo a abesi akonya na so nyina no omoma ene omonana no omo he okay so what ya say na say bibia ne ono de dan no so ohun say so he bi ko ba bi a ahinema ne bonu chidom ampa eti krudo angasa ne hye ahinema ne dey ensa okay yeah wo head na yeah ahinema me ya ahinema me na eni odi kura edini si akonya so abe eni didi mama be di assemblyman okay papa e jase hin ono so ya ahinema ono so na okay eni ni odi kura odi ade o so abe okay eni papa yin so ne papa na ne nana ene ye nana odi ade no enti ono so ya ahinema enti ya ono so papa so be ya busha peni a satana ono hwe kuro no so enti utim se ye nyina no ya adehye adehye moja na eden ewi enti ye kasa ahinema asekire no okoche bi a ye wa ahinema hini wow ebi nso na wo so abe no mate ye bre nti ye bedi en community na edika ma me fa chopa nkonfoma mo sanse matwen ache obia peso ba so bi na ode ne sembe tudwa sanse na ye boa achechiro man ama mpuntu adi hine ewum na kwan asante pacho mani show mame etiefo mo Facebook live ni YouTube me pacho mo njwani esisia wa Incarnate 3.3 FM Facebook page na mo mehwe achim so abekwan sana se na etie anu mo npo de etie na etie kwani mo no baby ase na tu akase na ehu na bushia sa kwan no ne chiamanya no se bafo ano bafo eje crunchy ahenema hene achim so abe a odikan onu ankasa edin botom ska akwakoye enu nti na nam so amaya to nsa frɛ opanyir kesi amanne anope watieti an chacho ndibra ne ade oye na waja to no mabase oni e babedi nkomo no tie na bafo ma memna on chain street me pacho ene krasan say watu botom ska ede asiesie kwanya ayehunhua na dawa kanse fasu ene krasan kre na dedi kan no ede asida Matias fo nyankopon na yeda won so ase se mama yen sa akwanyen na yede bedan yekru edi akire Eastern region ebi bremu ana se Denchembo enyina no kre ekwan no mia na mede me botom sika edi ye se nya de edi kan ni be mfie be miensa ekon nan mu ni nsuo no be se ekwan no ye hwe ya se na nka ban no be ba be boan nanso ahodi na ntimi nduru ho na bafo na mo hwe nkeka na mo de mo nsam ato nanim makọ mpenfo na so de akoto mo nim no kre na eye be ma amoabo atin na watu ho na mo bia okay watu ho na mo se omo meye man nanso em se aban nyuma no dọọso nti ochiche no na nduru yeso na nduru yeso na yanso ye ho kire yen ho ye ntimi hwe se ekwan ni na ho saa eti yadi ahoden
ɛyɛ me a mete yi ma ahoɔden na edi mu akoten kɛse edi anim na edi kan no ti bɛyɛ afi mu ani na nsuo no san bɛsɛ no sɛnea yɛhu ni okay ɛno nso yɛabɔ na ahoɔden no ɛmba ti bɛyɛ bosome mu ni na mekɔhu daase berɛ ɛyɛ wankyihene okay nana nyame ɔnhyira wo ɛsiane sɛ me ne di ho nkita ho no ɔhen bi anka ɔma me akwanya no ɔka sɛ wowɔ ahoɔden a wode bɛyɛ a kɔnɛkɔyɛ na sɛ wokɔgye permission oh okay okay mesan kɔ DC hɔ na mekɔbɔ DC amane ɛsiane sɛ kwan a ɛte sei no ɛhyɛ DC no ase wontumi mfi wo pɛ mu na nkɔnkɔyɛ ɔbrɛko a wommɔ mpanyimfoɔ ama na ɔkyamammerɛ na amane ase nanso obi a bɛka sɛ manyam sika ana me de akama koma manya bibia metum de anti me fiti preko pa koye me mu obi amane matena himfi ache me papa di ade almost 36 years ansa na ofi mu wow enti misua ani ama fi ni nchen okay enti na ewo se mmea bia mefa akwanya ne bebia aman na ebetimi asiesie ekwan no na ewo se miwura ho ansa ti mi hu DC ono nso gitu mo se we de we yi made so afimi so sɛ wobɛtumi ayɛ nko ade a kɔnɛkɔyɛ na sɛ na ha na paa ɛyɛ ne dadwen kɛseɛ kɔse ne yɛ de ha na paa yɛ ha na papa meka sɛ DC nyame nhyira no ɛsiane sɛ obi wɔ hɔ a anka ɔmma wo saa akwanya no ɛfiri sɛ mebɛyɛ obiara bɛbɔ me din na baafo agye na ayɛ ɛbɛma ɔno DC ne koraa no ne din ayera nanso obiara ne nsɛm maa me daase berɛ yi ne mpanimfoɔ bɛtaa akyire ebe ye ho amane bia sese na nyame adom yaye sese yaye a enti se biom okay ti wanti abusuafo mpacha se wo hwe Facebook live a manfo so hwe pa o Facebook live e de comment no eba we ya chim so abekwan na ho no kakra no senke dibe ya busumi kakra bi kan wan kaka ntumi nko kan ntumi ma eye major road nso adwadifo fa so eskufa fa so manfo fa so ko nwuma ana kwa na yehu pa na akoye dadwene se de na baafo kenye akoye dadwene ma mansiri no ena ono ankasa ehu na se da bi mi ankasa me kwan to akosere kwan aye ene ne ekwan na be standard abc sese de ye betumi amanagi atika crazy ansa ahoden bem pa se ne ahu no abotan akese na ewo mu enti na ehu hia se ye be yi gata nsuo no ebetumi akwa mf foro kwan ni biom okay yeyi ya ekoto obutan no na wo se yekofa omo blast abo yekofa omo finkran ombedi nansa oho na ombe blast abo ni nyina ansa na yetimi ayi gata na mansuo no ekwan a ekosisi a no nti sene amuhu no nyame adom ene ahemfo bi mu amua se de medi kan da sibre apa no nyame nsira no omani nim de no so amen sanse ohin kese otisa na obekọ nanim na obebie kwan atisa ama ono nya ahemfo nyina na timi esa dabi nyame nsira no ne mpanifo nyina ama na henie na nkoso wow oma ne nyansa ebroso mama ni age no yie pa sanse ye kura ye kromufo no kura no na ebinom prince ebe omo se omo akobo road minister man road minister ba beye na msio road minister beba beye na momo nya mai sese yenso ye ne etia ehun so enti adan na ne ye mpa bibi nya na se road minister ba na oba beto aso a aboa ye nyina enso na omo ntiase na nyame adum ye dia ya koduru ho sese we ni de be fa ni se yaye a yetimi fa so na kese pa aka ye bridge no e bridge na ye din kan show ye no sa okay bridge na se kra eno ni ade a sese ye dadwen kese na se yo monfo no ho do na na ma ade we kan wa nti wankasa tu botum ska e de kokko siesie kwan na ma omanfo no sana na asem ni na ate ye wo me so abe ye tete me wo so abe e ho na me fi me ni ba bi foforo bi a me fi enti se so abe se ye wo se ye me dadwen na me tu me ho si wo na me hwe se so abe e betumpon enti sa dadwen no na na eda me so okay na ma me tu me ho si wo se ye be ye se adwuma no na ye de ye wow nyankopon hyira papa we ye ba for ano eduakwa amwa
otoso kafra eje crunch bafo eje crunch odikan ahene ma hene okay ahene na brofo ye den medin a medical school Shadrack Kwesi Crunch okay me ko Achimota Business College na me ba be wie wo Placid ya 1994 Placid Achimota Placid ya private school Placid okay na udi ahene ma hene mfi ahene mfi bi enu ma na ewi okay wow mame ko na bu Jones Asante nche ona bu oye Wexen project committee chairman wo Denchembo district assembly mama swabefo ekwanya ya be na how pa me kai da no de beto se de na wanimu hantwe wani abre esopa no na nya senketwa na be ye ni sei no sena feelings ni tie many age ezan say assembly man wa woni be dwumedie de bia no say o pade bi na se won saka na so de o daje o 3 points ampa na obeye nso ye me nua peni jase hen na medi nachi okay na se busuafo na ehiem wa busuafo na ehiem ye nyina ye busua baako ono nso eye peni sin jase ba ayese jase akonya no wanim sin di nti se ni wa be peni so ati asinti o hwe ekwan ya aboa ama omo ko takrase fi odan ko takrase nyina no obi abe fana no ya kono ze fiti wanti ko kede ekwan ye fun panti adodo na afa so abe on se nanu ye former regional chairman MPP honorable Kinsla Komi ni ma miye mpenifo no mo na efa so abe mo na afa so abe esa se ni nsu atodindindin na be ni sei no 3 days time 3 days na no efa so o ma be bia no o nyina be fa ho esa se so office awation mi secondary school na ko wanchia ensuo na ese ensuo na ma kwan mu cheye no ensuo no start free ho enti ho no untimi mfa omo nyina be fa ho so wonti na ekwan de na e how pa enti me a o kan ya obehwe ya ona obo me kwa edukrase ya na me kan jam so apamani so na me akra Sunday na me di mani de ebehwe sanse na me ntiapo okay enti me bra se de empom ye de nyame adom okay de yesu ase me bra peni bo me mani na me so bra obetimi aye de ya nyame nkan okay no se ampa me ono so sabi ye me ense wo ha nyina caterpillar adwuma ne ayo me pena me yi me ho frame papa jasen na kire papa nso adwuma wow eto mu yoni na caterpillar adwuma na se ba for mama mbisa machine ade ko en wankasa wo machine me machine ono machine enti aside machine sika botin be se na akọ sa adwuma de we mu adwuma no me ha tipa trucks me no if I tipa trucks me no e ka me machine no omo be pay abo no eni ade ni nyina sika ekọ 40,000 Ghana cedis and put the ochane short ebebo titiska 400 million oni ase wonim se ade na ye be de require be blast omo drille ya nko omo je 18,000 omo drille ya abo no ni na wa botom ska obi ama me 1 cedi me am botom ska na de ache so 3 days happen on betwi fa so yani eko ni eti mesres ekwan ne under contract edi se kroni ba etimi efri ni pem aye bibia mesre onombo akoma akwata si ya mehu ye bei ye hu bebre across okwan ni we nyina contractors wo kwan so mesre se ne se fata bia omo modern se contractor no be maniska okay mate ona bujense okuye se yebra na ka be minute makoma nsia na kwabena odan se ohwe efi Sweden na mummo ani adwuma ma ya de pa ma me ko jazense na jazenso nka mi nanum nsem be minute mienu bi na de unua aye ana won so tikromo no bi na mo bre ene ade wa ba be di sika botin 40,000 asade no ankasa mfidie petrol ni fu wato agum diesel wato agum ede na waka kire bafo agi da wase ye di kan ma chia watiefo ene mpafo nyina asade di kan so be ma obade ene nana no matrankonya awo ma ne tumi a otimi de yesa adwuma yi akramba chopen be mic ne kakrama me okay obetumi atwa be wonim so okay
so no dadie no mum aseda di on so be ma da sebre so be kwan man say kona koye san say ono na sa so no na adwuma titiri ni nyina wo wampena enkoso okay san say menu anso beda na se bebre san say we enyo obi anyina na obenya tumi so me krom me kwan asenti aban meye ya nyame babe say philanthropy no enye easy so obenya ewo oman bia mu okay na akoyo odihye ni kro na se ni kro to chimana wo yadama contract na omeye na ja no ankasa afri ni pem aya me mete sa de no ni kro ni eye me de papa e ma me bo se san say me bi kra o frame e wo sa kwan ho oni mi di hu komo na ata na me nuen e wo nchen ampa intimate sa me nuen ya ne de ni kro ni manage mate ma yemfa afrefo mlem na yentie de omso capture nana bafo ag 0201944485 me fa 3 callers 0201944485 and 0554820910 0554820910 Edem. Hello, good morning. What you doing, baby? Akasa free. Akwa achim da ne wa mini pa da na aka champion fo yi ene nana bafo anamo watu ama achim so abefo. Oh, nyam indi American fa nyam nshira no. Nte bi ni mo peta nka mo baye surgeman no bet almost kan omunya. Nti yankopon hia no ni na ni yemma ne na sefo yi na because sane wo nya oman no ho do. We also contract na wo under contractor. That we who say contractor. Ni kuma na mo sofa mo bre. Nti ono nkaza yi ni bottom sika the friend say yankopon ba bi yi sika ni free ni yankopon en shahoma. But o ma wi bridge na nkaza so ho. Omo di nkomo. Because in sense in the year had pa. Okay. Because na say yankopon shira ne na pan for ne o mu dwen wa mu titu ne yankopon shira. Amen. 0201944485 Empatro moment wrap it up. Na yankona didi on musomra. Hello, good morning. Good morning. Pachodin baby akasa free. Your favorite Princess Suba. Princess Suba na waka champion fo yi. Make me them work at I mean Sano. Okay. So or the Pama swab the mine. I mean Sano na baby is kind of fibia. And shed of home. Amen. Amen. Hello, good morning. Last caller. Morning, sir. Pachodin baby akasa free. Pachodin akasa free Achima Iribi. Na ka pete bu asem me da free bia na ja mu yi. Anti we yes so abasem ne kan te de na waka fa ho. Mpacho asem ma min kame de yam so kakra Rabi anya no ntino ba nti nananom ene onabo mame course e ba no se hu a course e ba no ana odin so ebre na ya be mame ka bibi kakra eye bridge na se no kan no papa yi asafa to na koma so okay a obedi hu djuma nti nani 3 days ye ko shia district engineer okay se omra mehwe no my estimator okay ebetimi ere aye kwan no wow eti so abe mefa selfie di esumni se so abe man ye wo mpanifo mo abontin ni webenti ene mpatamofo nyina se eduru ho a yesre obia wo de cement ba kokrampo ena obetimi asupporto a ana se iron rods ba kokrampo na betimi asupporto fabeboa na yentumi nye bridge no na obi biara dey entumi mfaso ebia be sha ase ebe ye no na ka omampani akoma na ka road minister akoma na bia release be se release di ma contractor no no aye esan se osoro nso boa de oboa no na obi be bo nso a obi be bo nso se wankasa ye dey obi hye ho ase enti ye be hye bibia so wo bridge no na nche obi hu awawade o se ne a wo hu awawade edi kan no na we nso nya ade a edi kan be bra pin ne dey waye okay say nya o so be we no bra wa fa so wawe krada no so be we dey waye enti open kase o tu sana mo ba for crunch medini kawanum ebe kamanum ebe kapa ebe ka ba for crunch akrade na wakatwa to kra sese ne amenu akumane ka no sese me dadwen pa ye bridge no bridge ne me dadwen pa me adwen ne se aban si obeba be bridge na man se bia ho sika ye 100 cedis a se so abeman
yɛtumi nya 2 cities wɔ mu a sika 100 cities no ɛsoate enti sese no mafato me ho so sɛ engineer na ɔmɛ estimate man yɛnhu sika ebetumi ayɛ bridge no na ɔmo draw plan a ɔmo pɛ sɛ yɛnyɛ bridge no okay ɔmo draw plan ne man ya ɔkwan bia ɛbɛfa so a yɛbɛyɛ bridge no sɛ awurade ti ase nkwan de yɛda se wɔ no mu nyankopɔn hyira ɔpan ne adwempa wɔ ma akyem so abɛfo akyemasa Denkyembo district kafra enti ɛyɛ mpenfo kukuda miɛnsa bafo agye kranche a odi kan ahenema hene de ma akyem so abɛ ɛna bafo ano aduakwa amoa ɔno so yɛ first akyem so abɛ jasin na Honorable Jones awuku ɛyɛ assemblyman ɛde mamanfo wakyem so abɛ Mugabe ɛno nickname ti anko mpenifo akuda miense ne enium di nkoma twetwe no yɛbɛsan atonsa from ne abam abum ama ewia bom ebia na mpenifo bi nso contributions bi ombeya na mdo aboysan se fidie ko akiri abɛfo ne tinta fidie ɔmo abruchi ne ama osika na obia 80 kase bi mpatwo ye asemidika me din di kwaku anin kusi buadum de obonyuma me bra nosin boy ana fish nso na bobo obonyum ni na ama me Kwame Asante edimi ko Facebook live ene YouTube ofi takrase na ne kwan nya akwanfo ni ena afi Billy edimi ko Facebook technician on duty abusanfo yen shada sane Asemedica me mami Grace appear ne your birthday adwuma ne de ntimra afimpo ye mami kafra ene your birthday yakopon shirapa o man kwatenten a ahodin wo bye bye family solo ina mi ngomo ni pele e wa fale kamia ya indisikilita sa ni titiamane le mi ngomo ni ye shinto she do tinini tono tinini tono tinini she do me a boy tinini tono tinini she do me a boy tinini tono me a boy tinini she do me a boy tinini tono ya le boy tinini she do me a boy tinini tono ya le boy tinini she do tinini tono tinini the fire burning I can't deny oh my baby my soul burning I can't deny oh my baby kala when you me feel over I can't count on your man oh baby girl fire bomb back I don't want to carry anyone baby girl you the rock my world without you no one knows I promise you with my word baby girl I don't want to let you go do me a boy about tinini to she do me a boy about tinini to me am a boy about tinini to boy about tinini to me am a boy hola mana sankari tataba se mi aya in be family solo in mi ngomo ni pele e wa fale ke mi aya in disikilita sa ni titiamane le mi ngomo ni ye shinto she do tinini to no tinini to no tinini to she do me a boy about tinini to ya boy about tinini she do me a boy about tinini she do me a boy about tinini to ya boy about tinini she do me a boy about tinini to ya boy about tinini she do tinini to no tinini to no tinini to no tinini no tinini to no tinini to no tinini to no tinini the fire burning I can't deny oh my baby. Yes, this is a fantastic radio station. Ahinkan Sports.